الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مريد الأيام والأعوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكان بشيرا ونذيرا لجميع الأنام. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah Allah Taala memberimu kebiasaan kaumnya. Biasanya kaumnya mampu waktu kesehatan dunia nikmat iman. Ya Allah Taala hadirin yang dimuliakan Allah, na penuhi dan kenyaman dari libur na iya kanai dina kana pada lagi. Ya, dina kana pada suruh ya kenyaman na Allah Taala. Mapamula dari zamanna Nabi Adam, iya kenyaman na Allah Taala dina kana pada. Dina kana pada na petur Allah Taala. Letu makhluk hadirin yang dimuliakan Allah, ia kenyaman di muapan kana pada. Dengan cara pengelakar maka penuh hidup penyemangat wajah. Tapi ada apa pengelakar? Ashkuli syukur bawa lagi. Masyukur bawa nilai pengelakar. Ia pak kemajaran dari kunan. Betul pak penyemangat pengelakar. Nah tabatir pak penyemangat pengelakar ada yang dimuliakan Allah. Taliwo igana. Onro taliwona igana pak penyemangat pengelakar. Alina sendiri pauri darana kurang malatih makada wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dari pemelo kerja-kerja melo bila-bila nyero penyaman ng Allah Taala la tuhsuha. Dili bila hadir dimuliakan Allah. Kutu berfirman salawat dan salama lauli alaihi malaikatna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia jalloka ki lalan malam, ia jalloka ki lalan na pagay kong Allah Ta'ala. Alena na lupa buruti untuk magkasiyan lalan kong Allah Ta'ala. Nabinling illegal na nakita hadirin hindi muliakan Allah. Di na tumatsa magsampajang bansana. Di na tumatsa magsampajang. Di na ko rito ni magpuasay. Nasabak mani, iya kong Allah Ta'ala hadirin hindi muliakan Allah na rin punapuan na nilalan na malasya magkada. Wa aqimis salat itatawan sampajangi tapi dinan kana jelaskan di Allah Taala makada sampajan dua sampajan dua itu berakan sampajan luhur berakan ini enggak jelas lagi dina kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertamai judul khutbah ang kasi ipagpasal na ang lulun sa ako ng pinta sa masengga, magkaday, narin ko eriban ako masjid. Narin ko, ang kawat ko masjid na ang kanapura ilapas ang ebang niya ako masjid, hindi nagagawa mo sila ng masjid. Yan natin ang lulun sa masjid. Nasabak manday, natin ang lulun sa, ano ang kailangan nilalang na yung masjid, belum tentu runti baraka.
Nareko apalang runtuh tapi barakat belum tentu. Nah sebab beda nareko makiap palang nak membarakat toy. Mega nareko apalami melu sapa mega. Ya, mega lah ada ero jama-jama muti jangan nareko apalami tapi dia sapa barakat. Ye naratu na guru ta nak ketau na lorami dari koman nareko pura ni bandri masjid aslima ye nagaga warning mono istilahnya masjid bagi kaum laki-laki. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur untuk pada kesempatan ini yang hari itu kita tidak ada dengan kita makada anak-anak bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa qala wa ma riyadil jannah ya Rasulullah qala halaqul dhikra al majalis al ilmi wal masajid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatana makada bapole di Anas bin Malik taru dipuliri pang Allah taala makada sidongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada idza marartum bi riyadil jannah narekum liwami mula bari darat surga farta'u nak makada nak kita farta'u lipat marala. Jadi angka tu darat surga. Kakoni ro darat surga, ina suro kiblik pang marala na kita. Mala bakal tuturi pake law di surga masena pang Allah. Makutana ni Anas bin Malik wa mariya janna. Itiga na ro darat surga. Ya, maka na kita qala halakul dhikra. Dia naritu onrong yang riye maran di pang Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin rukin monro dari keungkap di maran di pang Allah taala. Darat surga itu. Engkau itu darat maran di pang Allah taala. Darat surga itu. Engkau itu galunta bagi Pak Galunge, engkau itu pangkuru saya pangkuru dari keungkap di maran di pang Allah taala. Iya nanti tak darat surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imagir nasi matawati itu yang mereka ambil Allah Taala. Nasabak Allah Taala hadirin yang dimuliakan Allah. Edenan sana kuada di lalanna kurang malaki makada iya bana bahagia tahu yang kumega Allah. Bahagia ditahu yang kumega maturuk. Bahagia tahu yang kumega maluang ikanuna. Matang di pangkana tapi akan apa Allah Taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iya mereka rangi Pak di pangala kalau di potong nanti hati. Jadi namu tu hadirin yang dimuliakan Allah. Emai ga orang parah dari kodenan satu mereka di pangala kala. Mereka itu. Emai ga mengurus tak kebolaka pasti kerja lebih kiri. Ada anak tak paling yang kebolaka. Tapi dari kontak ke mereka di pangala kala. Kurang ni ditara madeseng. Tawakkal mana di pangala. Diserahkan mana ke pangala kala. Berding dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kalau sikit-sikit. Ya. Jadi itu adalah salah hadirin yang dimuliakan Allah bagi petani dari keungkap misalnya ayat ngase. Jadi itu adalah salah dari cuma sikit-sikit. Ya. Melodi tanah ni rotewe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kan salahnya barang mati barang entai barang. Nah sebab beda hadirin yang dimuliakan Allah dari keungkap tuo iro ateta dan bawa masyarakat beda. Dari kuliah masyarakat dari kaum masyarakat. Dari kaum masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ang biasa deh sedih ang cek dia doa bagai nawati nasbun kita ada ilaha tahu. Ya nanya si masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengiro ini untuk lihat zikir al-asmaul husna. Ini zikir al-asmaul husna nabaca itu nabaca dan pokoknya mengaliri pura subuh pura loro aku konsentrasi jadi asal Allah buat. Iya nak nabaca ro. Napala. Ya dia nak kita ya ro Quran ni sebab itu waktu nak mengalar yang al-asmaul husna asra purna asra iya nak nabaca berita aku asal Allah buat. Nama kadai pangalat nak kita wa man atahal asmaul husna ini gini mapal ya al-asmaul husna dakhal jannah angka sama surga. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Marwana nak kita dar surga yang itu al-majalisul ilmi.
Jadi itu kontrol yang beraya tutup pakai jalan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kontrol penting dari yang pakai jalan ini kada kena kita makanya talabul ilmi fardatan ala kulli muslimin wa muslimah. Iya loh, maksud itu pakai jalan wajib perlu ilauli qadar Qur'an yang sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi ini cuma hari itu. Nah, sabab mage hadirin yang dimuliakan Allah, ajak kaman iya romaku di tasar mendengar pengalakaran proses kiwiganta. Nah, sabab mage nang kari patung tri padesan ngagama. Ya, ma proses si matu, ungka kiidi matama di surga na pengalakaran, na proses si anak. Makanya sampai jasa, terima haji, makanya puasa apa. Nah, pertama kita surga mencela pengalakaran, nah dia anak sama proses si. Maka ekor kumaprotes kaya ina cocok magai waktu narikino ide wat sampaja ide wat mangaji ide sing mapuasa na magai dinan kana surga makmur tu makap dinan kana patu tu patising tu makap jadi ko jarana bilo ka macam sampaja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam berarti mas sampaja Tikku carana pamelo kat mas sampajan nari kolok ini masjid yang boku eloi mari masjid ke indoku dia nak kena figur kita kita bawa mas sudah. Jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hari ini. Ya, bodingan mani mat na protes kiraka. Diingkat di surga anak tak angkat corona kan tak protes kuam dena jojo dina adil. Ya, magi di was sampajan di magi dia mesti maposai na to magi dina kan surga maktup pada sedang di semua waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada yang terakhir yanaitu al-masajid. Yanaitu masjid. Jadi ia tu masjid darat-daratna surga. Nah, sebab mari hadirin yang dimuliakan Allah oleh kita kita marang-marang di Allah Taala. Ya. Jadi ia masjid kalau di pendapat ulama mengatakan masalah ia masjid Baitullah. Al-masajid Baitullah, wa yaqulu Baitullah kana ma'il jannah. Ya. Maka ia masjid bolana pang Allah Taala. Ini papalat di bolana pang Allah Taala, maka nak kita bawangi masuk surga pembantaian pang Allah Taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat makada dari kalau di masjid boleh kita bolata pura di masjid ni aku bolata na pamakar di lawan masjid aja tertuda jalan sebelum masuk pada itu antakan. Nah, sabab magai yang pertama iero ngare tertuda di masjid sebelum masuk pada dia yang tanya di masjid makakalat di masjid iero itu dangi pada abin naranaka. Kemudian yang kedua najaki nabi tak pulang sabab magai iero sampai satu antakan mero makanya daripada sampaian Jibril. Sampaian Jibril hadirin yang dimuliakan Allah kata di kita. Waktu nana Jibril dibancai di pangala tala rupaninna, rupaninna Jibril nariko nauka ini kanan. Ketika dia membuka sayapnya di kanan, maka sampai ke barat. Begitu pula saya di kiri sampai ke timur. Sama sampaian di Jibril tuan kata. Terjerakannya sampaiannya Jibril 400 tahun apa kurang sirakan. Jadi dia rumah sampaian Jibril hadirin yang dimuliakan Allah. Arwah rasulna tahun nak paletu sampaiannya dia dilantarkan. Maka dari Jibril pengatar uang engkau boga ikannya ye kapan sejingan karya leku. Nania engkau mau dapat kala sampaian tu dilantarkan arwah rasulna tahun. Maka dari pengatar na'am ya Jibril. Iya Jibril kamu kala. Nah sehingga nanya lagi waktu maka engkau masuk di tanda Muhammad, engkau masuk di tanda Muhammad di bawah umatnya, tuan rakam di bawah sinampak tomi, mega to pagangguanna, ya to basure, tapi makannya ikan pajannya na iko, tapi makannya ikan pajannya na iko Jibril. Iko masam pajak ko aro rasuna tahu, negia dek suruh masam pajak, tapi dia masuk di Muhammad di bawah umatnya. Tuan rakami sinampak tomi, mega tomi gangguan pikirannya, usul toba, lebih makanya sampaian dari ibu Jibril. Jadi dia harus sampaian ke tuan rakam dari pulau di masjid, lebih makanya itu nak sampaian dari Jibril. Hadirin sudah jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa halaqul dzikra, mari menerangkan Allah Taala.
Kentro moto mereka Allah Taala. Engkau dimaksudnya, mereka Allah Taala. Engkau menyamang mereka sokir Allah Taala. Nah kalau mage biasa itu kita tahu narik kemasuknya, maperi. Kani apa atau peringatan dari Allah Taala. Tulis Allah Taala kan dapat. Kuang. Manga kasih maksudnya. Sidina ya dari kepenyamang Allah Taala. Masuki engkau orang-orang nama sagenai. Tak lupa hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ia rumah orang mereka ibadah kekat itu seremdina Allah Taala. Ya. Jadi ia masuk orang mereka dari kudeta sepuluh misalnya engkau otot, telu otot misalnya. Dari kudeta sepuluh kilo telu otot ero, masuk dari seremdina Allah Taala. Ibawa ero otot. Ya ide si inaw bana lagi si bawa bana hadirin yang dimuliakan Allah dari kemil ibawa ya kana masuk. Mana? Apalagi telu otot. Jadi itu ibaratnya dari kosiaga orang para karuniakan sepurgi si kotoro masuk di bawah benar Allah Taala tidak ada yang membantu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, senantiasa kita menuntut ilmu. Perlu paham makada ia maksud tu pakaian itu niat bawa tudangnya ke sekolah. Itu niat bawa tudangnya ke bangku sekolah. Sehingga engkau putana ustaz maka yang paling iya. Ini namanya sama Abu Wangi narik lokal di sekolah. Ya, buta hukum nanasam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Namo yang sudah di bawah ulama, sudah mereka kalinya selama nasi nabita wadzalika talabul ilmu li wal ummati. Ini naro maksud matopa istinan akan nayro lawan umma makmur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasa itu nariko cara memelo nang kalinya kalau madalin lari. Makutani makara acara ada si corona mereka tulungi tahu makare sekian macam tak paling sudah bola nama tinggal tapi dari makutani hadirin yang dimulakan Allah ada corona tulungi tahu makara pak boro lili nabi mana cucunya nabi mana anaknya apa makanya makanya kalau menurut pak boro ini hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu terbalik nabi teriolo sahabatnya nabi kita narik kunang kalinya makara angkas ya kur Muhammad angkas kur nabi kita macam bahkan menurut riwayat hadirin yang dimuliakan Allah maka engkau nanti kurang sedih dikasih waktu jadi sahabat kita mati melo ilaw naita kita asyarama negia ila aku berlari dia diinjak oleh para sahabat yang berlarian pada waktu itu mati hadirin yang dimuliakan Allah dan itu melo dan kita asyarama kemudian hadirin yang dimuliakan Allah ya ia kalau makhluk dari kebaran kalinya ceramah tahu satu yang paling disayangkan membela oleh penceramah menghindar dari penceramah riolo nabita dari penceramah nabita ia para sahabat merapat dia mendekat kepada Nabi sehingga menurut riwayat maka ia dari koong kada tahu tak kena apa kuya setna sahabat dia gagal ku apa lain atau mage untuk rapat dengan sahabat maka ini dari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari itu dia berceramah ini hadirin yang mage narik ko ungka tahu mi dan tahu ceramah pasti ingkar sama dengan tapi narik ko dan curi bawa mereka ini kita mata hadirin yang dimuliakan Allah ini saya hadirin yang dimuliakan yang terakhir mari kita senantiasa memakmurkan masjid kita. Yang pertama kita perindah masjid kita, yang kedua kita perindah jemaahnya. Jangan kita perindah masjid, tapi jemaahnya tidak indah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون
قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Piring jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah. Puji syukur yang tak terhingga kita aturkan kepada Allah di mana Allah mengumpulkan apa tepung di kemang ilalannya di waktu maka tepung kita di waktu malaki waktu nanti pada loroi ada yang pada Jumat kemudian yang di dalam atun ajimah di dalam ulen kamu. Jadi malaki apalang saya nampak saja si Allah Taala lalu akan yang saya pakalaki dia itu. Kalau dunia mempersalam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kaya pakai kali ini tanah menjadi contoh tauladan. Sabari ni ciri ni ini upadawi atau saliwangan ini salam terima kesemuanya kepada Allah insyaallah. Ini akan berkata Allah Taala yang baik pada diri Allah Taala. Entah jadi sahabat Nabi kita mencari ya sini kabur penyuruh. Maka dari angka Nabi kita pada nasuruh imadat terimin barai. Nasuruh imadat terimin barai. Aga na pada madat peti. Wastunna na madat kungan irimang barai. Nang mendre na Nabi kita terimin barai. Itu mimbarak na Nabi kita mendre kuliolo ki. Telu langkah, telu atini. Burung di sahabat. Sebab bunga ero mimbarak na nabita o karoma minatepo mendre ni purna vista dan nabita ya burung ni sahabae mimbarak telu langkah telu anak ade angkana nangka tewastu nakatupa nabita nangka dan kalinga tau teri mo sahabae ni kalinga toy ternyata ero po karoma masih babuay paangkan adene nuro na bista magtatot tanya na adene nuro tattong nuro na tari nono na bista sapu-sapu aja nung tari dibawa ki mati dalam surga. Ibetuan ada pokkaroma lagi pakai guna di sini di patama di surga apa kan ini tahu kami nambalati narik kodese di pegang imatangka ki patama yale tari lalan na masigit na pungala taala agama na pungala taala mariti di na tama ki surga. Jadi alhamdulillah kemana sih mendapat. Ile tu ki bemar di cerita na sahabat na nagista o tunan mendre itang na mamulangir nagista tapamagtaray amin. Palambar tako darajatan saniyatan mendre si nagista di tangga maduay magkadasi amin. Palambar tako darajatan saniyah magkadasi nagista amin. Ura makatoba nonoy nagista itu sahabay na perhatikan mana tu gaw na nagista. Aja na magkadasi doon na adan na kapuro di doon na lagi nagista na istas na perhatikan sahabat. Palagi na rito suara ng kalinga. Naputanan ni sahabat. Turun Allah Ta'ala angka sati yang kalinga sakda angka yang kalinga dekan ka yang kalinga riolo rumay pamalewo mo nagita mendre itanggana mimbaray dito nung ka nakadapat puro mali napan na yaswen ka yang kalinga nagpibali na nagita
Waktu tu menjadi ang langit tangga pertama tapang ke malaikat Jibril miluduang. Naturo ka makadaanin. Wah. Jadi pangulunna malaikat miluduang, pangulunna rupati makanin. Pasti diterima di Allah Ta'ala. Ada ngari ka kira-kira jero 426 malaikat Jibril na naturo na bisa makanin. Yang pertama na Nabi kita. Ba'uda man adraka Ramadana falam yughfar lahu. Akilakang panapunay taong derat ulan ramalang, magtami ulan ramalang nade nariak dampang milusana. Magkali na bisa amin. Akilakang na punay. Sebab magay, 2-3 nila bahiri ko ada magkadayir ulan ramalang, ulan nonri kung Allah Ta'ala patabolo-bolo'y pamasina. Ulan nonri kung Allah Ta'ala patabolo-bolo'y at dampan na. Jadi dari kuang saki matung-matungan pakalat di ulan ramalan insyaallah deh tandra dampangan na dosa ta. Tapi egana tahu napa pada-padamu ulan ramalan tania ulan ramalan. Aja di mero na pegok motoi. Deh napakalat si dia sengiri talai ulan ramalan. Na yenar ulan ramalan malah kiat rapangan dari kutu Masuk kinari taroy sabung na irorotak na wajud tadi na lo talaga lebih itu narik mo dito pakai sabung. Magkutoni ro akili rapangan na narik ko tanulan ramalan na de nariak dampeng dosa tak lebih itu bisa diwan na ulan ramalan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini bagaimana betul-betul kita menyambut bulan Ramadan. Bagaimana kita betul-betul memuliakan bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi pura tuh ni rampi do tellu lago ino kara perlu memang dipacing desa menghadapi bulan Ramadan. Dipacing pergaulan tani kana misengi riolona romai bulan Ramadan angka pura tau dipatiri atinna. Angka balibola ta pura rewa sisala. Nadena to siya dampengang namo tumaga pekko badeta toba di pungala taala narik ko atas salam di padat tarupa tau dena dampengi pungala taala narik ko na pura di pada si pahalala. Watunay pamiraja nadikta Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh di Masjidil Haram nalo di Masjidil Aqsa mendra ilani makitue. Magi na lokasi Masjidil Aqsa na yero ka bay na iya langit makitong katuko Baitul Ma'mur silempu kapai magi na disi pamiraj na dikta mapamula di kapai langsung mendre ri Baitul Ma'mur na silempu mun lokay di kiri jero Masjid Aqsa maskade pandrita ta ino rupatan lambang maskade na rin kumilo ki mangolo di pungala taala ipakasini jolo asti sompungat daripada tarupa tau na yeno ulan ramalang milo ki mangolo di pungala taala Egana atas salam, ega nilakte na puji patiri benina, pege benina na puji noko ilakkin na dina siya dampeng tamulon ramala dene dampeng adusan. Perlu isi pahalala yun. Balibola taaga mega na misteri kapura di gaw bawang, siya das padampeng ki. Ipacini warang parata. Nulero kapa mapuasa ki nekero orang parang kairi andre anu adena halala anu harang. Jai koga bateta makasiri yang dena ri tarima dena ri adam penga dosa ta magai anu harasanging haram manang kele boboa. Otuna pamulut Nabi Musa angka tau melo doang. Onro husukna melo doang yero jaring na puya na palappo di sana ulunna. Napakapajang matanda tatiwari kung sana onro husukna melo doang. Maka dari pengurusan Nabi Musa uang ni gana kira-kira Pak Doang mau tarima reputanya Pak Doang itu deh panengkau kita tahu khusyuk pada padanya. Tanpa spontan Nabi Musa mendengarkan suara apa itu Nabi Musa kalamun lah wasing sifat kadang si bapak ngalataan. Kade Musa deh utarime Pak Doang itu tahu magai tina pojek pada maki babuana anu haram. Bejak kali tutuki persoalan andre harang. Abi salah ada sepuluh kaki dari di tina bali dari tatap payah lamu jadi pau di sekolah ada monyi atau kebiasa tungkat tuna poji lo kemapul sekolah andre balau nasang biasa tuh ini masih balau
nakalabungi kasi sekolah na ti bara makari kung nanaw balaw man ka makalabbo pada lali nakalabungi pada paadaan din balaw ang kalitutuki yan rewo ya utik cuai ini lah malati na di atampung. Kemudian yang ketiga nasabari napapadapaday dek na puasang ngesto na dek na sampajang iriwan mina napapadapada kanya bulan Ramalang. Iyan na rin nasabari na dek na rin atampung atusan. Dek dia makunray majusi yasang ni majusi agama yang ungkap pakalati ati. Ono napakalati na ulan Ramalang. Angka sewat sero anak na manrejo kajok kiri tengah na langi na padiri anak na nabarasa anang kana na mapakuli ni keselangi mapuasa katusi wala joka kiri tengah na langi manrejo kajok ka bang kana na padiri anak na nur riwayat makadero ondo lakbo na padiri anak na gang kana mati anak na nasaro padahal agama majusi miro. Masya Allah riwat tunna mati wattunna melok mati. Angke pungala ta'ala palatukan ni maleka na maleka agaro tongin ni majusi tapi angke pakalati ulan Ramalan ada lalu mupalare lappa nyawana riko ongkana dena matappa na agama majusi pakalati ulan Ramalan riwerengi ri pungala ta'ala tappa ri pacapur tuona gangkanna ri pakalati pungala ta'ala na kuburu maga panari ko matappo memang napakalat ulun Ramalan de tendri riak dampengan na de tendri pas salama ari pungala taala akan tetapi makada ki unang pada iya narna makada malaikat jibril bauda man adraka ramadana walam dikufar lahu asila kangen napunai tawang kai rasul Ramalan ade ada dampengan dosana makada nabi ta amin naudzubillahi lan pungala taala jalalu dinakanna pada made. Waktunya beda di tangga maduain. Agak tosi padongan na malaikat Jibril. Bauda man zukirta indahu falam yusalli alaik. Ajila kangen na punnay to ang kay mengkalini asam Muhammad rampe-rampe diolona na dek mana salawa. Dek nang salawa rin nagitan ng kalini asam na nagitan tapu. Na dek itu tandra makada papujin. Maka ada mapoi dia tahu di RCD tewa-tewa tu na rampe. Ang kanak na napuji la tadi na pa na rampe asal macam cerita asal namanya anak na tak kupahan tu napuji na. Asal engkau tu na nonton napuji na tu na macam cerita tu ya mapa tu napuji. Jadi maka ni kira-kira papuji tak lalu nadikta mapuji tu mungkin kira-kira. Na iyo apuji na dia kejaminan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ni kita puji kat nabi bawa kat matu. Tambah lenna. Surga. Jadi kira-kira mapuji tu memuki kalau nabi tak waktu kiaga ni kira-kira man salawat. Na yero salawat ini nabi ta narampe nabi ta man sallallahu alaihi marra sallallahu alaihi asyara. Ni kita mas salawat lo riya wis kasisang mas salawat itu ngala taala lo pungla talor rialina wis kasak pulo. Napa nyondro lagi ne rasalawai. Ayat dibacaan kiden dari makarana pungla taala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majuku pungla taala dan niya malaikat na masalawa lo nabi ta. So bayangkan pungla taala lagi masalawa. Pungla taala na surati mas sempajang ni ke pungla taala dina sempajang. Pungala taala na suruh ki mapuasa neke pungala taala dene wajib puasa lena. Pungala taala na suruh ki mendre tanama rajai tapi dena pego tanama agar mendre tanama rajai. Tapi pungala taala na suruh ki masalawa alena riyono masalawa lor ne bitta napakina sampai ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sini nama tappo ya salawa kunania passalama kolor ne bitta na sabab salama suku. Nariku masalah kita pengelatala masalah ke-10 salawat na pengelatala dan na merupakan pamati salawat na malaikat merupakan yang dampun nariku masalah kini ditalik cuma tu itu lori kita tapi egan atau rampet mana ditalik mana naluk masalah na puncuk na makarni bawang Allahumma salli wa sallim alaihi ya Allahumma salli alaihi ini berarti puar nariku itu pun sendiri kita tapi dia agak jauh jadi nak jadi lana kuat.
Ijero na biasa maresite masalawa na sabar. De nagistanya aga pagpilitin na nagista lor yalina. Naripaham mangkala binengi tanya na karena nagista de yung po matanas ko eh. Binengi tanya na karena nagista de gaga ulangi. Binengi tanya na karena nagista de na latu aga masalangi di kampus ta de hindi sudah pada pada ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Angka jawab tu nagista tatong iri tatana tatko lalai pe dia padengang. Ero padengannya renrengi jonga. Ulena pun Allah Ta'ala matte jonga surun Allah Ta'ala lipastanga kasi sinampu lipastanga kasurun lipastanga maga memang roki lipastanga kasi sinampu mo bawang ko pura rewo mo ka tumatu maki na melok lipastang magkuko na ratte wattu na kasi pasusu ijakku pasusu anakku tarik kodewan lipastakko magani wi kasi surun Allah Ta'ala upana de mo lipastanga ritandro karipung Allah Ta'ala na sabau upatya siya ijakku Jomai lagi macam dengar jannah apalagi bagi kami di lupa lagi. Nah tamro kapung Allah Ta'ala rekode upas salama kamu lipat sangat turun Allah Ta'ala pada Tuhan na tamro na tawang kain mengkalinya semua dek nas salawa. Wih bahaya na benar eklen kalinya sama di tadi cuma salawa. Iya naruh nelo doang pembuta malaikat Jibril. Nah kadang nabi ta'ami dek sendiri dari mana pun Allah Ta'ala. Naudzubillah. Yang terakhir, mende di tangga matalui makkare nagista, makkare pengurusta mereka Jibril. Bauda man adraka abawaihi al-kibara aw ahaduhuma fala yudkhilahul jannah. Ajilakangan na punnai tongker raste tudwe pajajanna machoa yarga salakse wanna nade mananas sabari na tama suruga. Ipaham makada tumatwasta po malinota na rinengi ang kawatiri sudu kilino koki tumatwasta sudu. Nayayona po nga latara tagatong nilirona triliona tudway pajajanta. Kaya koki ki berusaha angka pakariyoy tumatwasta. Angka ki mapedeseng na sa banarikuloy wala dayulin paloy. Mapedeseng ni bawang. Panarikuloy wala namo way susati na indokta roja siwangin na indokta dena yulen palo tapi nalorang ni pungalatala mapedeseng birrul walidain mapedeseng narikongkan mapedeseng ripegawi yan wadingi nasabari na masenang gangkan na nasabar itu masenang tude pajajatta nilodoang si pak doangan na tude pajajatta de gaga pallawana antara alina si bapuan na pada toha pak doangan na aga sena nadia lor yung makna. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Narampe na kita makadal jannatu tahta aqdamil ummahat. Na iya surgai ang teriawa palakaje na indokta. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi dia tahu kita pelukam makaje na indokmu. Meron kami sa surga, tanya sa surga minta. Ulit ay maano minta. Betuan na ada atamangan na suruga tawe tak gattung iri abturu na togli togway pajadian na. Tapi narikudi dia makupoy Masya Allah. Egan atau makbali-bali itu day pajadian na. Rio di tenang kalingay neng kalinga si tan natasi. Natasi tan napegaw si tan malakulaku si Masya Allah. Rio di tawid kadua tawid katalu deh nanti tay mengkalingay. Baka makupo ang katong meway makarakara tuloy pajadian na. Biasa tu angka tumatua sebelum mati na baginiman ni. Tadinya pa waris ya senero, tadinya pa waris ni. Iba sana Pak Bere, pero Pak Bere ini nagkakan ala lesu. Apalagi ko tumatwata. Iya pa tu na sa waris, narikong ka na mati, kumati ni napan warisan. Kudik pa na mati. Biasa sebagian ni barang pamang di na malot tay mati narikong mati na. Ibagi neman ni tadi dek panawari itu nari kude panamati itu dua jetta erika tumatwasta dek pa. Jadi angkana sedia sahaba angkana sedia nana riwatuna nabita pure ini werengi tumatwanna na nale keman lisu. Angkana mangor nabita surona Allah Taala piku kita rane ro tumatwakuro. Pura ka nari nale keman lisu. Betuan ada runa na ilmu lapor barat dewa ini nabita
mali jaluk lamping na kita. Anta wa malu kaliwalidayka. Dacuk pagi napis teman tomatuan na. Iko na niya warang paramu apun na tomatuan mo. Namono ko na uno tomatuan mo. Dito na mag-aga. Jadi si salah na mangkupi peraturan na ini. Peraturan na di Indonesia malah kira-kira. Iro anak naro di gandeng di sanding na lumulana. Nakili sanding na. Macam iro kasi anak na nalapor ko kuri si tiktok ito matuan na. Iya sila kangat pwede. Then matuna nulis salama. Then matuna lima niya mangili nari kumampaku ini. Ang kay kejadian di Indonesia. Nari pwede tondreo ri agama aga na sila kiri perlu dipikiri si makarapit ko isaran na wati. Iya berlaku di Indonesia na tukun na selengit. Iya ni perlu dipikiri bersama. Niki makukui iya mato mega tantang selengi mato. Waktu na melo ditetapkan undang-undang pornografi. Iya kami Mario selama motor tantang maga kira-kira akan kejadian. Kejadian iya melo kejadian. Jadi newa makara-kara sama Tuhan na. Iya karena Nabi malaikat Jibril ajilakan na punay to ang teras itu be pajajan adik mana apa tamu suruga makare Nabi ta amin. Napahala Nabi ta makadang tayo mastumatu siwat pada pada yero. De nagkakapakalat diri tuduay pajajan na. Na'udzubillah sebagai kesimpulan barak kuang mengide utama ripat dongan nonangit sadui pangulusta pangulunda malaikat itu malaikat Jibril nak kami ngapangula rupa tawe ang kalalo ipakalat di ulan ramalang. Yang kedua naripo yang kalinya sana ngabista ang kalalo ki masalah waloriarina dan yang terakhir tawang kemo padratte itu di pajajan ang kalalo ki mapedeke meski pudek ne ratte gatta kinastari mapedeke dengan cara dek na page ilo doang rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan na'im hamdan syakirin hamdan yu'ti 'anhu wa yukafi manzilah ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali bersyukur kepada Allah di mana Allah masih memberikan kita petunjuk atau pada angka itu dan maktumaning penguri patta patundu ya kita dari kosewa ya dari hukum Allah Ta'ala. Salawat wa salam lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang baik tiruangi lalu malam itu nakiulan atau salam kirinu taliwang kiri akhirat insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ayat dibacaan dari Maqdani pun Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu minna wa wang matabut
man matagpo iti tampay di kung Allah Ta'ala. Hari ko tampay ki o matagpo pasti ang kamero na palatugag ki na parinirani ki kung Allah Ta'ala. Kontro na pujista ito matagpo kung Allah Ta'ala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, dari ko yang uliran ni sempajang meriato na Jumat. Dari ko bani pak bang meriato na Jumat. Pas'au ila zikrillah, pada peri-peri lau maringerar kung Allah Ta'ala. Jadi perintah boleh kung Allah Ta'ala. Ko perintah berarti kewajiban, berarti ia Jumatnya adalah kewajiban. Paangkatoto pendapat maksada ia Jumat sunnah mi nasabak magai iwat kunna mamiraja na dita degaga Jumat na tarima supaya lorong. Tapi narik cuma bicara ayat si kaidah narik ke perintah sini na perintah merupakan kewajiban. Ajelaskan lihat di sana Nabi Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba. Nanya Jum'a'i apuna wajib masa ritungka selak buran ini nasi bawai bere jama sangadin apa golongan. Betuan ada angka apa golongan itu na wajib Jum'a. Abadin mamlukin ata, aku pwede tona gaga ata. Awim beratin maksud rai, jadi maksud rai de toma na wajib majuma, tapi nari pemelo jok pa majuma de mana magaga. Eko boleh ni majuma de tona wajib maksud pajan loro pai mung nasabas ka juma na ajok tangan na ni majuma disunnakan ni. Au sabiyin ni ada anak-anak de tona wajib majuma, tetapi Purani ram memang kadai ikko ke cara nak pak biasa wija-wija tak becuk nan itu nama lemak ala bisa karena biasa lele bulu terlele biasa lele mo biasa ni biasa topa palele ipak biasa biasa ini rendre lon masih au maridin yang keempat yang dari situ malaka yana ropai de nawajib majuma. Tapi selain daripada itu, sininna burani mukallaf balag nakiyak kalang wajib, ya sengi wajib. Nari kodena jok kamat cuma berarti madu selur pengalataan. Wazarul bai'a napat teru ya na pengalataan pada tetan ni balu-balu Ya nari kobani tahu ni tetan ni balu-balu, magi na balu-balu na rampe pengalataan. Oh kebanyakan ni sahabat zaman nariolo yang nari padangkang. Betuan na ada dari korban ni pak bangi resona cuma sininna jama-jama nyawat dingin mahalan ki pa boleh sampai cuma wajib mana ni ritetang. Idi pada isapian di bangkuta bingkuta. Idi pak galungnya isalai ni galutta. Idi pak toko ditutu ni yoro tokota. Idi pak motoro parkir ni motorota. Idi tomatindro isalai ni jolo renjatta. Jadi engkau pendapat makada sininna wasele di papole dari koban ni tawe estona cuma haram nyeru pak wajib ni ditetap pateru ya nak Allah Ta'ala zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya narik pero masarode je mupun nai narik ko angka ko pada misteni Allah Ta'ala rampe magi nama kada Allah Ta'ala ya narik pero Isa lain na sining na jama-jamangnya hadere ke sona juma na sini pungala taala masarode si mupunai na rekongka kepada misengi na sabak rilalan na sona juma ega na palakbir na tarong ki juma na Muhammad rias sona juma. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nigi tahu cemme rias sona juma namoni de na junno kataki cemme wajib. Apuari maskara nawaitul ghusla min yaumil jum'ah li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala ilulurang dosa-dosana na inapanariko jokpa ini masigi tungko jokka aje iwirengi 20 hasana na iro tungka jadi hasana makare pungala ta'ala manja abil hasana falahu asyru amsalihah nigi toppa pole ceti hasana 10 pamalukna irekenya apalata
Selanjutnya termasuk toy palat diranna zona ajma. Niki tahu kami nam memulang pertama ilalan nama sigi zaman na inarik ko pada apalan narik ko makaroba ide diunta. Ini boleh mendek tanah maraja di pahat tu makarasiaga algin na untay sa diunta pangkatik. Makuro at kilerapangan na tahu pertama. Tama rin masigi zona ajma. Niki tahu nomor 2 zaman na narik ko makaroba ide di sapi. Tapi pangkat di nilo si makaruba tawi kasyaga ni juta makro apalan na narik ko nomor 2 nigi to nomor 3 zaman ne makaruba se di bembe pangkat se dito majuta to ne linna narik ko yello di tatas se di juta wi resik paga di patah soro makapur yo lingro ya benap ya dirang tapi narik ko ka ki nomor 3 zaman ne apalata makumbang ro majuta pak majuta linna bembe Nigi to mak dapiri sama na narik ko magsidakkan. Sidakkai papa mi tu aja naik kurban. Magsidakkai se di mana? Mbok man tu pelupuk. Nigi to mak dapiri sama na narik ko magsidakkai se di telok. Nigi to mak di mondrina. Iya mani natama mani pakkato bay. Yang tidak semakai mo isunakan mo dita pakkato bay pa icari nei kasi nero barak lulung siapa lah. Nigi tahu tama mani pakkatobay ang mendre mani pakkatobay nimbaray na patama de nagaga apalan na punay de ni gaga unta de ni gaga sapi de ni gaga dembe manu tallo namo tallo amporo de to nagaga sangadin na apalas sempajam mani bawang nalulong hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah ko syukur muki wi eko kampun na tawe ko makatobay te kuryawan manare makdum upapa aja agak tak terlalu laki biasa boleh na pertama iya penatama kamu sih tahu mana nih kira-kira alhamdulillah itu ide cuma ke agak kita hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mana dipilih agak lo dipilih milih elek yang katan sumigai gato ya palanna selanjutnya termasuk toy alat dirang yang kena tarungan kiri umana Muhammad Rasulullah Ajma Makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul fuqara nainya ajma'i hajjin ne pakire jadi dek to kaule mendre sapu Baitullah ajak mau sama Sara tinulu ki mabere jama' juma iya na to haji tai dipakire dan niya tahu kasia-sia Pak narik kodite yang rekengnya Makkah masyaallah recinna pagareci Rekode gaga duit lebih rejim itu angka lagi duit na tahu biasa mendaftar tas siaga patau na powati mesu asan na jadi rejim na apalagi na rekode ni metu na gaga duit ta ati nulu ki mabere jamak cuma itu na roi haji ta termasuk tela birna zona juma ikena taruh Allah taala ripanjaji nene taada maria zona juma manusia yang pertama urang ripanjaji ritaro ni relana suruga Iwerengi kesempatan mandre anu napujien minum yang napujien temaka kestina papinya na suruga akan tetapi pengurutan Nabi Adam de nama sunna papinya dengan magai calalena ni mundur di suruga malah kita untuk makara kopo kilino namo tu magai gana orang parata maluku bolata nari ko diga bali bolata iwa ada de gaga nyamung de gaga to tahu kasi gana duine ro puna bolana de ke ko ne wa ada bali bolana de nule nyamung jadi na tukku pat penyaman na Nabi Adam na sati magai silalena ni nai te manu luttu sifat 2 nai te balewen nangis sifat 2 nai te lo joppa sifat 2 sementara alena silalena ni madarari kumala taala puang kapan jadi ngetoka kasi nayak pasangan riwayat matinre panglutan Nabi Adam angke malika cabu buku warusukna Maria sebelah kiri mencaji nene Hawa persis as-sunnatu Jumat jadi mondro ni panglutan Nabi Adam si bawa bayiina ilalanna suruga nanya menyamangi singinna pas penyamangi suku pas penyamanna menyaksikan hal ini angka atau mengimpuri energi iblis mita Nabi Adam si bawa bayiina jadi malas si selera pangan narik pongka tahu menyama bali bulana na dina paja mengimpur ini anggota anak magpadorani
De matindro mita nyama bali pulana mendre dalle na bali pulana ali na tosi mendre tengalan darana. Bali pulana mali kalaki si ali na di na matindro. Patosi na iko di matindro na tanay ko manontong. Asire ngatin. Anggota na igulisi. Tay mamuari dito gaga ito manyampa tumakokot. Ilo alindrong ulit kung ngataan. Dan kana berusaha tikko carana, na usaha tikko carana ero pappenya mange lesan ni pole panglutta Nabi Adam sibaw baynina. Dan kana napahan ni makkada pungalat ala nagsangi madaperi sedi pong majukajung nyanar tu pong huldi iya naronala senjata iblis. Na pole ni Nabi Adam sibaw baynina. Maageru pengaruhna luar biasa itu pengaruhna iblis. Samanna dari kuti anggota ki padahal musuh manasa-nasa. Iya naron adina paja kinapasok kung Allah Ta'ala wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ajak lahanu muatiri jong kana setangi. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena majapun na setangi musuh manasa-nasa. Tapi akibat karena batina luar biasa. Na pulay Nabi Adam, Nabi Adam. Mestilah ada nyawa aku sedini. Tapi mana mo paham mo ga magkadamagi na sakit kung Allah Ta'ala madapiri huldi. Iro huldi batuan naman nanungan. Magina ako kung Allah Ta'ala. Nagcako man nandungan, tama surugan na magpanan na dapiri na rin ako man nandungan. Wah, terpengaruh Nabi Adam. Magdapiri ni si Benina na ulin, Andre Benina Andre Nabi Adam. Gang panay tandro-tandro kung Allah Ta'ala. Nabi Adam. Siya kigana papi nyamar ni suruga, uwerikom. Jadi bawa cakko, macam dapiri po huldi, mahali dapiri magkukwe. Asuk ko po rin suruga. Terpas dari pesui panglutan Nabi Adam persis astona to cuma tapi syukur kinala desi dari pesui Nabi Adam pak beningnya dari pesui dega keteman yang patwe jadi waktu itu kita sebenarnya berterima kasih ke iblis nala desi nang iblis pak beningnya dari iblis deki gak ada astona cuma masuk si pola di suruga ripesui pola di suruga rigo angkana mas sarang seti pe Jeddah seti pe India Jeddah Hawa Jeddah betuanan ini makun rai. O koni rorajin na mabe senge kisapa na sabat tau dua lisa na bino makalo lele kisapa matau de nang kana siruntu iya mani na siruntu rite dia mani bulu dia senge Jabalur Rahmah rite dia padang dia senge padang Arafah o ko mani ro siruntu persis as-sanato ajma syukur to kinana siruntu mo ane pa benne mo no ko dina siruntu pa dia salama iki kaga. Jadi ega paga palapira nataruh kung Allah Ta'ala ilalan na iya sona cuma bahkan narampe di riwayat makada lele di pamasina kung Allah Ta'ala panglutta Nabi Adam iya sona to ajuma hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah arampe di riwayat makada takapu cuma aku akan magalino sona juma jadi perlu hati-hati Eko sumati sona juma itajengi desi gagas kamalino tajengi juma pemenna. Eko diga juma pemenna juma yang penting riwayat si makada sona juma. Iya na tu itu pandritata na lores si makada puan na juma ipamili sikirita ipamili baca akurata ipamili sampajat tak magi kan namistingi kamalino baca kan kamu persiapan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk alat birenna sona juma tadi ne pak dongengi. Iya na tu nene tanah pasir kina ukos tu cuma aja lalu minggu pigau aja na ega kilo salang pigau pak jakir kilo salai nak sabar na makami malika pa itari melo doang ni malika makami malika jakiam menajar pigau desu na juma na iyero nak kami malika na kahaba ni na yenero menjadi kebiasaan tak menjadi gauta. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yang terakhir narampe itu isi riwayat makada ternyata tania bawa makna Muhammad majuma resuna juma niki angkato malaikat memang dipancaji khusus untuk majuma pogari ya sangi juma jadi narik koban ni tahu resuna juma angka di manara di Baitul Ma'mur di langit mapitue okoniro mendre malaikat bang mendre malaikat Jibril bang. Jadi Pak Banna malaikat ini itu malaikat Jibril. Urai bang malaikat Jibril melodong di Allah Ta'ala puang pura nak mak bang puang narik puang kat palam melo mereka puang wasidak kamanang nilau risinin na umakna Muhammad yang kapang restona ajuma.
Ega papalan na bangi, apalan na malaikat Jibril nak berang. Pure bang malaikat Jibril, mendrai malaikat Israfil makatok ba. Pure makatok ba melodotori kung Allah Ta'ala puang. Pura nak makatok ba narikong kapalan merok masidakang, wasidakang mana nilaw isining na umak na Muhammad yang kay makatok ba rito na ajuma. Pure makatok ba malaikat Israfil, mendrai malaikat Mikail mapasampayang. Jadi malah kita untuk ke magkalero malikain na pak guru kinarikomelo makasimasig minimal apa papariwan ang taiman na ang kakate na ang kabilala na ang kadujana aja imang imana kasi pegaw imang inamapa imang imasri imang imalilikilinga imang imana ega pagapalan imang nalur ki malika ibagi-bagi apalan. Jadi purang Mikail makatok mama sempajang melodotoy puang pura nak mapas sempajang resona ajuma narikong ka paliapalang na melok murid ka puang wasidak kamana milaw rising na toong kay mapas sempajang resona ajuma. Leng ka na magkaray, aga pi bala ilulong ni nanala ni tupa bangi pagkatubay papas sempajang uli na pagkurok. Sinin na malika angkyo nang ima juma makdara lima na tori kung Allah Ta'ala. Puang pada pura ni ripegau sempajak berjamak juma. Walau ripuan narekong kapale apalan nilok pada realiki yang tidak sama nengi lauri sinin na umak na Muhammad yang kay makjuma riyasona ajuma. Ika pag-apalang luar biasa jadi apalang apalagi lalang ramalan tuni subhanallah. Mengkali iye Mario marenni kung Allah Ta'ala wi labo pa malikatku labo paga apalan na berang desisa na pada padi di labona si sana umak na Muhammad. Tarik lalu dengan kolona pada kantong 10, 10, 5, 10, 100 na sapa iya si 10, 100 ini kami nak bonyo na pada matama ko silengang kumalika ay apalan na kami nak berang dan kana makaya kung Allah Ta'ala sinin na malika po sa biwi na saba araja puasa ko na niya kamasiku sa biwi makada majapun na iya wakdang pengemanang sinin na dosa na umak na Muhammad yang kay makjuma reson ajuma. Jadi yang kay hadene rewak itu memang mapacing pada lawan kertas silampak maputewe de daga rotak-rotak na ye na perlu jagai aja lalu na rotak na narate di Jumat pemeng kadai nabi as-salawatul hamsu Ramadan ila Ramadan al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna iza jaturibatil kabair. Naiya pallawangan na sampajan 5 waktu pallawangan na Jumae, pallawangan na ramalan, mencaci pallollo dosa, sipungang angkati mabela pole di dosa batoy. Iyo sa batoy, dinirero ng pangundang ikado sa bekyo. Narin ko manihimuki pole dosa batoy, inshallah, sinin na dosa bekyo ta, napatsingi piyang Allah Ta'ala. Gang kajuma piman na matu yarga, iya ramalangin napatsingi sinin na dosa ta Allah Ta'ala. Agang ka ramalan na timang makuto paro sempajang loro tak sempajang Jumat tak napacini pallawangan na sempajang asra pallawangan na sempajang mangribi narikuang kamu ki jagai biasan ngido sabatua makkuniro ka pamamuari mabaraka barakwa mengikuti perhatikan iri talaya sona ajuma na simatangka kisi oli ang kisi pari-pari ngerangi barakwa mengi lolongan si adam penenya pamasi pulih kung Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون
قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, nareko iri tay perkembangan ini makhlukwe kita patut bersyukur. Asbab pemantin Allah Ta'ala makhlukwa wa mahsanuna rupa tawwe yang kaya natigau tawwe sa'yo kampung wati diri ta'idaran na ulata nakan-nakan ikallahi terpisi. Alhamdulillah, nasabah pemantin Allah Ta'ala niya mahsanuna rupa tawwe watik simak bicara tidak surungi dari kesahabatan kai sayur kampung dari kampung Madiran kenangkan dari kelai terpung dari kehasih dan semacamnya. Alhamdulillah, karena pemerintah Allah Ta'ala dan ni'mat dan rupa-tawi jarak yang jauh sudah dekat dengan adanya alat-alat transportasi yang semakin canggih, semakin cepat. Kaya dino pere makikot. Biasa yang kali ngamak kada dunia tak selebar daun kelo, kalau sekarang malah terbalik. Dunia hanya laksana selebar daun kelo. Kita patut bersyukur dan berbangga. Akan tetapi nareko iri tay di sisi lain kita patut bersedih seraya meneteskan air mata. Sebab magai seiring dengan perkembangan ini sawituri dia semi adurakan. Berkembang pula berbagai macam maksiat yang buntutnya akan mendatangkan siagai egana bencana. Tentu pada irisan diri kelebih kita, tentu pada dibaca nih di surat kabar majalah yang tadi ngiri radio ta aga na tegau sana ini upatau ini debuk na iya tanay. Kaya gani siya matua anak sulani kehormatan na anak kandungna. Kaya gani siya balibola naganggu iba ini na balibolana. Pega ni sejak pemimpin nagau bawang ni rakyat na mabuk-mabukan, korupsi merajalela, perampokan, bahkan setiap anak-anak naunu itu matuan na. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebangkan ia berbagai macam maksiat, akhirnya maka datanglah berbagai macam bencana-bencana. Siapa negara bencana khususnya di Indonesia. Mana lumpur yang tidak terselesaikan, lumpur Lapindo. Belum itu mana banjir melanda di mana-mana. Gempa pun demikian, angin puting beliung, penyakit-penyakit. Mana DBD-nya? Jadi luar biasa. Ya norma ayat bacaan si makaranna Allah Ta'ala zahara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tallenya akka solange rilebo na tanay na sabak gau na. Tallenya akka solange ripot tanangi na niya ritasi na sabak gau na manamatoru patawe.
Betuan na ada nariko, angka bencana, rikam kota, ada na pungalat ala ritandro-tandro. Pada neo ki paris saya deta, aga kira-kira pada ripegau. Tania sidi aga pada napegau sila surata, aga pada napegau sahabata. Jene penting na di napadi si paringerang. Dena wati ki makada ali nama to pegau. Tania to ini. Wati. Panarit wangka atas salang turungi pacalana pungalatala malepang. Tania bawang ngiru to modara kaina kanna bencana tapi na kanna mana ki. Jadi na wadi ki makara to muru suka kuliah musuro naya moto. To joni makari moto tapi narik turu ki bencana tania tu bawang ini na kanna. Malepang maning lorisin na to kay dilalan na iru kampung. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah orang yang melaksanakan maksiat di hari atau pego adorakannya tania atau kepak di sana? Ataukah iro atau pego adorakannya dek napahangi makadana caca pengala ta'ala? Ataukah makada iro atau pego adorakannya tania selang? Jawabannya tania tahu masompo. Tomatan pak di tengah bakal makasiwa junna. Napahan nama kadaro ragang wati patompo riasannya bencana. Bahkan ngirup pegawai selen di KTP na Islam. Mana pada na pegawi? Kenapa mereka melaksanakan kemaksiatan itu? Maka na pegaw iro adorakannya nasabari na mumpo ni siagay negana bencana. Najawab yang regurusta Abu Arif Al-Asani magkada pasabaran na iya tahu-tahu na bugo adorakannya nanapahan ni magkada adorakannya na cecap ngala ta'ala wa tingin papule bencana ang saapa ede na nakula ilalan na lang tuwalin. Yang pertama la ya'taqidu anna Allah yarani fi kulli hinin wa makanin. Dekna nateka kengiru patawi maskada majeppu kungala ta'ala naitaki pegi munro pegi wattu. Ya sanadeppu pego ki adorakan nasengi de gagatommi tai padahal kungala ta'ala wa maraja kita na maraja paunle. Kungala ta'ala naitamanan anu angkai ripot tanangnya ritasie rilanie nan niya ritanay ripettangi nan niya ripajangnya rilino nan niya di akhirat na itamana pungala ta'ala deka ka malindung biasa yang kalinga makada na iya pungala ta'ala na itay bere-bere bolongi angkai malalang riazat na batu bolongi ritangana patakapot na ita pungala ta'ala apalagi bangsa ini upatay mga kalumpunat tigaw adorakan rilalan na ruangan punya lampu berapa watt pasti kita dilihat oleh Allah. De aku ni gawe. Iro pengala ta'ala masar cawe lo diri. Pengala ta'ala sendiri rampai. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Majab kuikkan masar cawe kalau dia takku nainya dua pasapi sigorokna. Dan kanang keng kalinga maskara iya no nade yulemite pengala ta'ala pak macawilah. Alam dari surat kabar ya dengan nabuk cuma baca ibadat di kumata tadi kita pak macam bilang lebih jauh di pengalatan dia. Jadi ko yakin makara macawa pengalatan tega tigi munro naik ke pengalatan insyaallah mabela ni ko dari adorakannya tapi nak karena dia ni gagal ia narupa sabar yang pertama. Yang kedua la ya'taqidu anna malakaini haqqun de natika kini majapuna dua malaikat tung. Orang yang yakin beriman tentang adanya malaikat, yakin mana sih maka ada tiga-tiga munro senantiasa didampingi oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Jadi sinimna tu pangkau kata, sinimna ada ang kamaran kita jata. Pengala ta'ala sendiri rampai ma yarisidu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. De gaga ada na puada ya dengan teka pede patau sangadina angka mana muiri lalenna catatanna malaikat Raqib dan Atid.
Kaca tak mana. Iko na permoderi si makukue. Dek na tak magtutik. Ang tutik ya sementara ditutik. Sebenarnya makukue. Sementara ditutik. Dunia laksana panggung sinetron. Artis aktornya adalah manusia. Sutradaranya ada Allah. Kamerawannya adalah rakib dan habib. Jadi masuk ke Limondrina pengolah ta'ala ia rusidita rong kemana susidita sidi adam deh di kebaikan dan keburukan. Okone na masuk ke Limondrina pengolah ta'ala nari putara di sidina mega tahu malolo jupuk narupan na taruh tiri sabak magai mapamula sidi ari putara ja mamesang ja. Gora ni lampu tak kita dia puang pakko ni rosikon lepas aja namu putara ai masirila dekat takiri putara ya pasti putara ai pajan sina pengolah taala pamai ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah nigi kita pegok dete namu ni simpar kama pasti ripitangi makko paru nigi kita pegok jak namu ni simpar kama pasti kita toy kita mana ki kaya narikon katau yakin mo tayo magkalay pasti maturi kita manak insyaallah de na melo ni sekiri rosidin na de na melo agak na mengadakan acting yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan dia malu sendiri di hari kemudian. Jadi na tugagawa di menolak batu ko Sri Mundi pamak tersangka umpamanya maka datat si koe menaw ko de nang kawin naw diputar si diagaro tanya gay iya mo agak menolak tidak. Tapi dia juga keyakinan dia harus sabar itu yang pegang atas salam. Itulah penyebab yang kedua. Yang ketiga layak takidu annal mauta haqqun. Dek na tegakan ni majappunar yasangi amate ngatongan ni. Lino lepangan dek ka katau buat tong batu dilebok na tanay. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Sininna anu maski nyawai pasti mate manangi nanarik komate ki pasti rewo kilori pungala ta'ala. Narik konrewo ki pungala ta'ala tentu mero ki mangolo di pungala ta'ala. Narik mangolo ki pungala ta'ala de masiri ki narik konrewo ki kongkana maruta ki. Aja nama kada ku pungala ta'ala. Mero ki mangolo umpamanya kutuk malabdi tari talla itu malabdi. Tadi segiari ke petacama atau ke gubernur bupati apalagi presiden. Hari pemilu ki mangulo yari kana tampai ki tapi pasti itu wajib tak. De tolok mapaki wajib marota. Masiri ki. Apalagi hari pemilu ki mangulo ripuang ia angkai pancajengi presiden lebih pihak. Na yakin kami makan hari kutulis pegau ki adorakan se di tu adorakan se di tetik bolong pele mega adorakan pele malopui gangkan angka masuk terus termundina pengelatala di patos kong rigom kana mabolong kepu na taruh dosa tentu dituru masiri kita hari makwana naruh tau angkai yakin maka pasti mate ki nariku mate ki mangolo ki pengelatala nani diri dia punya adorakan tapi deni gaga keyakinan ni nasa mimato yale na miro tuwo batu lilibo na tane gangkan na nabigo mato ya anu miro inabigaw iyan na rupas sabaran yang ketiga yang terakhir ada yang keempat layak takidu anna sa'ata haqqum de na natikaking majapuna ritallae aka makalino pasti aku dengan jadi matu capa waktu ungkat nang waktu na iya lino hancur ni inar ritallae aka makalino Idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya akhrajatil ardu athqalaha agana tasuni irtane minna babang-babang na yamawar atakunul jibalu kalinil mampus irubulu elutu ni papa dalau na apa jangkana hancur manang iya naro ditalla itu kiamat. Dan kejadian ini pasti terjadi. Pengalan Allah sendiri rampai. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Majapunar ya senang kemakallino pasti apolengenna. Ania pungala ta'ala na patukum manang ikaw angkay ilalan na kuburu. Uyen ko kami lino ipatukum manang isinin na taongkel na kuburu. Asal makupuli magpamulan ni ta'ala mandatuk
tau materi yasun kama namo itu guru matajin kamu pilih no mat di patokong magi na mero di patokong ternyata okos to aga senaka makalino keresnya asto asti wala asto pamala ipasi wala manang istinin na pangkaukan na rupa tawe pangkaukan na tori pancajir lebok na tanay aja na makada rupa taw olok-olok lagi ipasi wala engkau olok-olok lebok na tanay malampe tandruk na napoji tandruk iro toriga tandruk na ipalik ke imat tandruk na isurut tandruk engkau olok-olok matara nikin na napoji mukko iro padan na olok-olok ipalik ke inap isuro mukko iya niro na kolo-kolo ko puri pasi wala maka di kumalatala kuntu turaba anta gimana may tanah ya kolo ko puri pasi wala menjadi tanah tapi rupa tahu deh itu na ramega mas rupa tahu berato ko ang tapan jadi tona kasi na ya tanah gagal alam jadi na ram kanang kadit tanah ini sahabat na tadaruna manil muflis sahabat ko may semoga tauji puru taubang puru mas sarimun din na pangalatala kadang sahabat yang itu jipuru pura to ina sapu taninya iro to jipuru ya to jipu boleh rumah matu sirmun penglata ya tanya to jipuru tong te dakap puru sirmun dina penglata ni ga sampayan ni ga puasana ni ga sakna bakang manulis milik Mekah tapi negala teto sangkutan daripada rupa tahu ripares kai sampayan na puasana sakna hajinna makasimanan maka dari mereka tulis suruga ki mungkin sibe protes kaya mereka nari tulis suruga maka memang ini maka singa malana dan pedam pekima bali bola ka watuna rilino agar tanana puras naisa si purasnya palik karena na palik makuku matuntu ka to ngakulino di bati-bati ngiti makuku roka matuntu na yero masuk ko seringunna penglatara tania na tanaya kamajaran tania na duwi tapi amala saya kamajaran Onro egana bali darekna bali bolana bali galunna purana pakara kerak sapu apalana sempajan ya kamajaran angka sisice ya protes toka tosin protes kolebok na tanay na gaw bawak ka tapos biasa mata panapatiri bawang pai sama dodok kasi makukwe matuntuk toka onro egana tau purana gaw bawang purana patiri rili no dek kagatasalan na Isa parang yang palang na puasana capu toa palang na puasana kamajaran. Nung kasi side protes to kaya magan tunari lebo na tayo na puji mindra ni Kristo di na lompa jadi matuga kanya na lompa pajak pang kamatuna puji mapaguna puji lampo indro na kompa di na lesin ngara. Makukuy matuntuk to kaya. Onro igana tau pura na ingrang duit na nade na wajai capu apalan na hajinna. Capu mana ni apalan nang kamu patau protes piku kan carana na capu ni amalakna tapar tidak nerong kenondroi nondreng kesangkutan na alegi nenap na tutundreng matamelan na ranaka naudzubillah summa naudzubillah jenare poyati ni makaran kasto pamala siwala-wala rupa tauin pasti di pasiwala-wala insyaallah dek tolok kau balong ibadat rupa tau kita tidak akan menganiaya sesama manusia pasti angka masuk walakna tapi na karena deni gaga keyakinan ibang sana ero iya naruna mega tau pego adoratang na puji gau bawang ipadan na rupa tau sebagai kesimpulan pasabaran na pego ke adoratang na napangit makadairo adoratang yo tini patungpo bencana pertama deni gaga riatinna keyakinan makadapil peki mundur na ita si Pungala Ta'ala detuga keyakinan na makada pasti angka maleka yang senantiasa mengawasi yang ketiga, dek nana yakin dengan makada pasti matimala dan yang keempat, deniga keyakinan ni makada angka dia sengi asto kiamat asto pasti wala man lupa tahu. Nari mampana narogat supaya kita terhindar dari berbagai macam kemaksiatan, maka tanamkanlah kembali keyakinan yang telah kita sebutkan. Insya Allah berbagai bencana-bencana yang sedang melanda kita akan diangkat kembali oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tak terasa waktu berputar pergantian antara siang dan malam, hari demi hari berganti minggu, minggu demi minggu. Alhamdulillah kita sudah berada pada pekan terakhir bulan Ramadan. Begitulah waktu terus berputar dan tidak akan mundur ke belakang. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bersumpah, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, wal asr, demi waktu. Nasaba alat bilanna dua kali waktu. Makin tando kung Allah Ta'ala isara pasalan na waktu nasaba ilalanna waktu wating dua kajajiyang. Wating waktu na paki tau pegaw isin, wating na paki pegaw ja. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wadiktori bertuani maka dawal asri demi waktu asar. Magir narik ko asarai macawi ni mangaribi. Narik ko mangaribi ni macawi mawani. Narik ko mawani mapetang. Bertuan ada narik ko asarai sibu itu tahu. Pakiti sibu irimpay fitna. Pagkampi sibui patuloy sa tinna, pakdare pagkarungi na salay ni garuna. Segala aktivitas sibuk mempersiapkan untuk menghadapi yang dinamakan dengan gelap. Sebab pano dekaga na pasadia riwantun na asara erode na ganis kepegok na rekoni, minimal mempersiapkan lampu yang dipakai melihat pada waktu malam. Menurut penafsiran maka dari wattuna turung ya wal asri erolino berai asra. Yaitu sebuni apa datu 30 seti tahu kurang lebih kira-kira lino makupui mangaribi. Macawe ni lagu matan nasoy. Tuan ada cedeklah deminadat biasanya kamu kerlino. Nari makuan naru bagaimana kita senantiasa menanyakan diri kita. Bagaimana kita mengoreksi diri maka ada kira-kira persiapkan untuk menghadapi hari kegelapan atau ke hari kiamat. Ada kira-kira persediaan kita. Sebab panah dekai persiapkan innal insana lafi khusr. Majepuk siningna rupa tawe angkamana ngirilalanna arogingnya. Tomak kadang majepuk siningna rupa tawe maksud kalimana ni. Yang masuk suri memberi pengalat Ta'ala maksud sekali mana rupa tahu. Pada lepas sekali na tahu tama ilalan na kuai. Sunat tama ilalan na kuai, petakapo pusar ilalan na kuai, mengkalingi sakda. Wahai orang yang ada di dalam goa, pada itik batu-batu. Maka dari yang pertama, ada walam itik batu-batu, alaiku lagi uling ni wai. Maka dato siro nomor 2 tarung yang mitte ka 2 talu. Keto siro nomor 3 makare. Ingka ta na kanto ku tarung ite di kanto no wajku kanto na sudaraku. Penuh mana ni kanto. Dek na mita joppa lolong ilalam masuk boleh rigo
Ternyata ia rongkei surangi mite tania batu biasa. Ternyata batu mutiara. Ia ronangi degaga nite usus sekali luar biasa. Bendenge mite matokar seting kamatoro mutiara aku. Ia ronangi dua talui bendenge upan itu kantoku ega par mutiara aku. Nama tuyir na pande kanton nama sesekali to. Bendenge upan itu kantoku yari kau luru wajuku gonde topi ega pagah. Makulit banyak kilera pangan na tomato. Suri mondrina pung Allah Ta'ala maksud sekali mana. Menyesal dan menyesal. Pak narik kumak bicara akhirat si turilino papare lo na petakapot. Sinin na tahu ya sempajak si. Ada juara mas sempajak aleku lagi diulisan. Sinin na rupa tahu ya juga kita magberi jama. Paroja-roja. Lo kimatindo lo sikil mas sempajak lo pihak. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nasogi pasusah-susah narik kuilorang ipego dese pego amala. Iya pamatu nama makita narik kotame na kuburu masya Allah. Iro sampajangnya pale narik kumasampajak di suruga. Narik kumak berjama di suruga. Napa ni tugora maksud sekali bangkan na mega tugora Rabbana abusarna ikuang wita ni kuang parjina. Parewo ka kasi. Tapi di nagagalalang mo tinggi parewo matu. Inaro na magkada kung Allah Ta'ala innal insana lafi majappo tinin na rupatawe. Ang kamanang ililalan na aruhin ngayari ka sa salik. Illa sangalina. Berarti kamu pada masuk sekali. Mudah-mudahan termasuk kililan na golongan di masuk sekali. Yang pertama yang itu alladzina amanu. Orang-orang yang senantiasa beriman. Tahu matapa ripung Allah Ta'ala. Ritallahi beriman. Al-iman huwa tasdikun bil qalbi. Wa iqrarun bil lisan. Wa amalun bil arkan. Tahu matapa talu tamalaikan. Napatungan minasaba ati. Natekan minasaba lila. Nagawukan minasaba landroani. Ulana makkara ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Nayakinkan ilalan natin na dek kagapuang ritompa sangalin na pung Allah Ta'ala dan niya Muhammad surah malakdi na pung Allah Ta'ala masampajan ni nadita masyate masampajan mapuasa nadita masyate mapuasa menre tanah maraja nadita menre toy tanah marajain iya na riyas nagawugan na sabalan roali jadi mega tahu nasa mengaku matappa ya lena. Kung Allah Ta'ala sendiri rampilan na kurangnya wa minan nasi may yaqulu amanna. Setan na rupa tawe para na puwade makara matappa ka ripung Allah Ta'ala nya surimon na pung Allah Ta'ala. Aga nasa pung Allah Ta'ala wa ma hum bimu'minin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Magay ingun na liwa makara matappa ka tapi narikodi jadi nang kana seluk ko bagan na masigi. Ingun na liwa puwade para matappa ka tetapi mandri jokka maturi tangas tuwe. Timunda bang makadamatep purga nikadi na lupat di sakena makdari kung Allah Ta'ala wa ma hum bimu'minin yene jadi jasa ngamma ni matap bali tanari tolaki mato surimun trina kung Allah Ta'ala Imam Asy-Syafi'i kurang kanang-kanat na suri apun lo kamabal ulawon ranti ulawon latu di pabal ulawon ni na paristay ternyata ulawon palsu nrewo apuna ni ulawat palsu gari ulawat tak magterui marena pangunta Imam Asy-Syafi'i magi na marena pangunta Imam Asy-Syafi'i tania makada ulawat palsu na nasabar na marena nangirra nyalena makada maga mato surimundi na pung Allah Ta'ala narik ko mangulo kiriya sa toni matappa aleta ternyata tappa palsu ni natolak ko pung Allah Ta'ala ni na jappar ini ya semoga dipikiri aleta pada ya. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama di nama sekali tongkai matappa teman-teman Allah Ta'ala. Yang kedua, wa amilus sholihat. Yang itu tahu si matap tegau amala-amala mengsoleh. Ipamulai na sabak tappa na sabak narik ko tahu angka tappa na insyaallah sinin na tupang kau kena wak di mana ni nagsabari na mencari amala soleh. Magai to matappae narik ko pegaw ise di amala dega gana pegaw sangadina karena pung Allah Ta'ala. Magalungi karena pung Allah Ta'ala
mak darat na karena pung Allah Ta'ala, mak balu-balu na karena pung Allah Ta'ala, jok barikan torok karena pung Allah Ta'ala manang, deka kena katai sama da pung Allah Ta'ala, gangkan na sininna pangkaukan na mencari amal soleman. Itu kesina narikong katapko, inar na pamulit pung Allah Ta'ala, sahabat tapko. Jadi sahabat na nabita, pak darat matu, padang kam matu. Engkan rampe nabita, maka dan nigi tahu padang kang. Pak baru, angka pura menliri tokona, natakko na sesaya lena na palisi barangna, nareko na tarima isi bawa madece, arua baban na suruga, tatimpa yuk di mana ni makaraele na manipili kaya galiro na ulang. Nang kalingani sahabae, terpaksa patattong itoko. Tatot toko tadinya taruh nak katay. Si taungi monro matanya kajengnya angka pangalli melok palisi de gaga. Gangkana tahun kedua mencaji dua itu pona. Nah tajengi pada tahun kedua dek pagaga tau palisui. Nara tahun ketiga dek pagaga. Denna itallu itu pona. Menurut riwayat letu akhirat tahun matajeng akhirat itu pona. Bayangkan tanya terus taruh nak katai. Iya niru natajeng makadangka gatau lok parewa ibarangna. Na utarimi magati barak mangupi baban na suruga tania taruh nak katai tetapi dek na paja tambah orang na dega gay taruh itu taruh ni gangkan na segala macam bateta dikit kelabui pengalian na pere pangkur ni tahu tomata sahabat na nabita tania yaro nak katai na paja tambah. Jadi tahun ke-9 man ya sera man itokona angka na tahu masuk sere. Maloli supura si lomanurang lomanias si nakapan makadangka pasti akatani wakasiaga ni kita maloli itu nakabe ni lokin main aga tu akata woi dendre po waloli itu masih metau tok ka magani mangi ternyata kamu perluang indo anak puna desisa naga geduiku dek gaga barang wati mupali itu sangadina barang angkai purawali itu kota. Makadero puna tokuwi aserani tahu tajeng loni negati ala ni main na kau kamu ni bawa di ala ni purana rondrewa lebih ayah lah mana ni aja nunggu pikirin itu lebih nah harun tu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan nariku amala yang kata insyaallah nariku akhir ilalung insyaallah macam lino tapi nariku lino ilalung mustahil macam akhirat. Bara imakkara narikuasa itanong pasti macue ya duwe na adu itanang mustahil macue iya gas nasi makro akbir rapangan persoalan nak bego amala akhir ilino. Jadi ini yang kedua pamigay amalana. Yang ketiga dia masuk sekali na tuwa tawa bil haq. Tahu si matangkay si pasang ritujun na dekengni. Magi nanti mata si pasang ki nasabai rupa tawe al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Nah iya rupa te onronna tak kalupangin ni atas salangnya. Ini rupa te tulolopi paring ngerangi. Eko pura si rampe alat birenna jumae matinulu si kima berjama. Eko pura si rampe alat birenna agasenna sempajangnya matinulu si kima sempajang. Ipura si rampe alat birenna sumbangannya matinulu si kima sumbang. Jadi aja tapa aja maparingerang si paring ngerangi ki. Ini sininna selengnya wajib mana kita maparingerang kiri pada oranita maparingerak kiri keluarga ta sebab mapakur si paring ngerangi ki di sini. Makoto perumpamanya di panitia aja ta mangingi maparingerang marelo sumbangan. Makoto di rakyat masyarakat aja ta mangingi yelo sumbangat ta. Apa nariko ngingi siruntu ngingi dia tu nule manre batte. Makoto ngingi siruntu ngingi dia nule dia masih kita. Hari ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat watawa bis sabar. Tahu si matangkai si pasang ritujun nasa barakanya. Nasa bari lebok na iya tanai. Dek tu nama senat tutu tahu pasangan. Eko pura siki manyama masusta siki. Pura siki lolongan pamase lolongan siki musibah. Jadi tidak menutup kemungkinan di antara saudara kita angka na tujuh ditelai musibah. Tampil yang lain sebagai penengah. Paparing ngerang. Nasihat-nasihat di Makkah itu gaga wa ma asaba min musibah illa bismillah.
Gaga musibah, tujuh kirlebo na tanay sangadin na ilok na pungala taala, ang kami tu hikmah na kandung, ang kami tu hikmah na tarong ki pungala taala, biasa dari sing narik kubung na tujuh ki musibah, mitta di matu na perisa makadaw mapakupali akat tanah untuk dicipta mato ini lupa tawe. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Napa nierot ditujun na ni musibah itu matapain dua kemungkinan. Narikon ka tumatat po matinuro kasampayang matinuro pegok pagkasiwang itu merupakan ujian. Narikon ka tumatat po biasa pegok pelanggaran pegok dosa na natuji musibah merupakan ipaparingeran para wamangin rewo iri rilalam madicengi yari rilalam napurio ipungala ta'ala. Hari magpanorong kaki senantiasa menghadapi segala musibah dengan penuh kesabaran. Sebab magai narikong kakisa bara akana supungala ta'ala innallaha ma'as sabirin. Narikong magbiasar apa lagi magkari pungala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum li ghairi hisab. Na iya agasan na tusak barai na pasuku-suku ya palanna rigaw tiga gapagangkan na. Biasa yang kalinga lekso-lekso ada magkada Ero malika ay narikorisuro bilang jumlah na kasi erilang rilinoy na isang bilang narikorisuro jumlah bilang tatik na bosien isang bilang narikorisuro bilang jumlah na daw ngerilino na isang bilang tapi narikonasuro ipungala ta'ala bilang apalan na to sa barain niniri papisangka apalan na to sa barain mulay pacoba na pungala ta'ala dan niya apalan na to sa barain belay ya tani adorakang pegaw ya sangi perintah de nulle bilang ni malaikat onroy gana apalan na napasadyang itujun na to sakbara. Jadi sebagai kesimpulan makara sinin na to lebo na tane sinin na maturas suri mundri na pungalatalang kamani rogi yari ka masukali kang adinna pertama tau matappo di pungalatala, yang kedua di napaya si matatambay amala-amala na, yang ketiga tau si mata si pasapasang ditujun na sakbarakengi, dan yang keempat tau si mata si pasapasang ditujun na dikingi. Makuniru kapam mamuari mabarak kalau imanan barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ila Rasulillah. Alhamdulillah, ila danai wa sumabarakai atau guru kesanjang kala disiarkan Allah Subhanahu wa taala di muka angkani waktu yang kecil ila danai disiarkan nahuk ibu wadisi. Ya dari itu hari raya Idul Fitri ditambah dengan hari Jumat yang paling mulia atau Sayyidul Ayyam pangulungan siningat pun. Sebab perlu pagkacing at ikain ang sabang kato magpahang dinatuto.
Bertuan ada biasa yang tadi ngamak kadawai akali itu ki mapalle tu kampung ni pati toko dua kadopa. Malas turulat dari bawah kedua ki pegau dejen na atau Allah perengi si bawah dejen na atau lima. Ini jauh biasa tahu narik kode malewo ya tetap pernah perhatikan tapi narik kojak si toko dia nak kena masalah dalam nakinna ini perlu dipandu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini yang mempersalam ala kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tertiroki lalu malam kuna salam alaihi wa sallam Rasulullah. Ini kata pun Allah Taala yang kaya dan masih dunia di bawah. Ayo bacaan kiden dari makadan Allah Taala duribat alaihi mudilla aina ma tukifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas. Duribat alaihi mudilla. Mereka diliputi kehinaan. Mereka tujuannya menandro atunangan begi mondro. Mereka tujuannya rupa tauin aina masukipu. Mereka tujuannya rupa tauin atunangan begi mondro. Betuan ada maskara sininna rupa tauin angkamani rilalanna atunangan angkamanangi dilalanna kehinaangi. Jadi ini rupa tawi matuna manaki illa sangadinna berarti kamu balik matuna. Tegane rotau termasuk dekna matuna ritete na kumala taala ya naritu illa bihablin minallah napakasini asitungkungan na siba kumala taala wa hablin minan nas dan dia asitungkungan na pada rupa tahu. Nasabar magai upan din na makasing asitungkungan ta do kumala taala nasabari pa makarasinina angkay lebok na yetane kumala taala mana makatani gontinna. Jadi kumala taala mila gasna pakatuna ki dek na marejing tapi narik kumarappe ki kumala taala insyaallah dek na mungkin kumala taala melo kinapakatuna. Makolopor yang kedua napakasingnya sisongkungan daripada na rupa tahu. Nasaba iro biasa stereatiki pada tamato rupa tahu. Iro melok pejariki pada tamato rupa tahu. Tapi narik ko makasingnya sisongkungan ta makasing hubungan ta dek na mungkin. Na stereatiki pada rupa tahu dek na mungkin melok na solangi narik ko makasing hubungan ta. Jenare kumelo ki malabbi melo ki salam angkalalo ki makatanding nyaro duel alam. Pakastingi hubungan tak lori kumala taala, pakastingi hubungan daripada tarupa tahu insyaallah malabbi itu. Rilebok na yetane bila jismatu serimodela kumala taala. Yang pertama haqulu minallah alhamdulillah. Asitong hubungan daripada kumala taala selama 1 bulan penuh. Angkagi makasiriang angka ki puasa, tarawih. Ada nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sahru Ramadan sahrun, kataballahu lakum siyamahu wa sanamtu lakum qiyamahu. Faman qamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min sunubihi ka yaumi waladathu ummu." Nah, iya ulang Ramadan, ulang mak barakah. Ulang nawajikan ni pungala taala mapuasa dan ni hari sunnah ki masampaja tarawih liwan minna. Na ni gini kita mapuasa, ni gini kita makkade ki liwan minna masampaja liwan minna sikira-kira tappa dan niya mengharap pamal pada di pungala taala. Kharaja min sunubihi masuk ni pole di dosana pada toha bunga dijajian ni pole di dosana. Melo kimita logikana. Bulan Ramadan dari kumapila ki mapamula bulan pertama, mapamula Muharram persis bulan Ramadan jatuh pada bulan ke-9. Sama ki tanggal 7 berarti bulan ke-10. Nah iya ditampui anak-anak loloy akhirnya ulang 10 sona pada bulan ke-10 maka dia terlahir. Nariko jadi anak-anak maka itu nabita maulida mauludun fazzana fi uzunil yumna wa qama fi uzunil yusra.
rupiat anhu musibayan. Nareko jadi anak tak bani widot cili atauna kamaki dot cili adiona. Jadi makokoi seakan-akan jadi ki pada bulan ke-10, tapi dia nak makadah bani widot cili atauku kamaki dot cili adioku, tetapi nasabak maluku mana ni? Ini nak disuruh mata kakbere. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Anak-anak bunga jadi yang pertama-tama nih kali ini subhan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunga jadi si unangi alhamdulillah yang pertama-tama yang kalinya ya nak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapacit kena kita ki boleh dosa pada Tuhan bunga dijajak ki boleh dibuat di dosa. Tapi perlu dipaham makna yang kaya dapat sini bunga Allah Taala. Ya dari itu dosa tak itu berhubungan di bawah pengalat Allah. Dosa yang berhubungan dengan manusia belum diampuni sebelum kita datang untuk saling memaafkan. Inilah hari silaturahmi halal bihalal. Jokka kiti jokka jokkai di siara-siarai. Yana sudah jinna nari dosa ibadat tanpa tahu. Dosa di pengalat Allah telu sarahna. Nari perumpamanya tobat di salai ini. Yang kedua itu sekenialen, yang ketiga dena pemuluk lesu pemak pega rojai insyaallah ya dampangan dari pengalat Taala. Neke nari kudus daripada tarupatu tambah di sarakna. Nari umpamanya yang kesakutan tak lukka ki milo dampeng rion duita salah. Ya dengan nari kuangka baran na toy diala ipariwo tuni iro baran kai pure diala. Nari makwana na yemas toy bagaimana kita saling kunjung mengunjungi silaturahmi si pahala laki. Yero pura yang atas salah loka ki melo dampeng. Iga nang miseng kagagan na pura yala. Para jangka dampeng pura tu wala utita. Pahalala kekak kesi. Ta para jangka dampeng pura tu wala kaluputa. Tahalala kekak kesi. Para jangka dampeng pura tu peti sikola sa. Tak dampeng ka upan adek tolong kami lo halala. De panak dampeng iku ngalat Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan setelah kita datang silaturahmi saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Iro agak purayana ri agak sunnah. Relo ni halalakna, napa halala katoni iro tau angkai purayana agak ganna. Insyaallah mapacit tu kena disen itu boleh disinina. Dosa-dosa baik dosa angkai bersangkutan tiba pengalat Taala makoto para dosa bersangkutan tiba pada tarupa tahu. Melihat kejadian ini, benengan tadinya kerak na iblis, kerak macam iblis ini, najab patu ini. Betapa celakanya kita hari ini, ruginya kita hari ini. Cinampu nak katu sitangi puang, maju kerak puang. Kenapa engkau menangis puang? Kenapa engkau berteriak? Maka dari iblis apa berteriak? Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana sekarang umatnya Muhammad? Ya dan pengemanan di sini na dosana. Mapacing manang aroginya paidi 10 set diulang ripa katulu-tulu umatna Muhammad pegau dosa, pegau atas salang, pegau kemungkaran, diulat bahwa kalaipun orang malate kaga mapacing manang bagaikan kemarau 1 tahun dihapuskan dengan hujan 1 hari. Aroginya panas ngidi. Maka dari iprit punggawana iblis punggawana setangin aja nemu masarap uang. Maka kowe yang dipesan nih paja nih kalau sekarang saya siap untuk ditugaskan kembali. Melok ka buraka melok ka tumbu, melok ka goso goso, melok ka tapo tape, gangkan ade igaga mapere jama. Deni gama sampajang kemana nih lele kajok-kajokka. Dena gama ringerra ri puang nariko. Ini na kamale isitangi mapakro, mapalapa isitangi payment. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nari makwana no perlu ki hati-hati. Mako koe makatan niki piala. Makatan niki kertasa putih de jaga rocak-rocak nama pacing. Perlu lalu ki jaga raja lalu nangka si rotak-rotak na pemeng. Idi amman anak kamaleki perit. Idi amman anak kamaleki beli di bawah anggota-anggotana. Aja salama. Marotak si pemeng. Nari makwana no tiram tundangi makkadah. Aja lalu maka laban ulun ramalang upalabot manatoni sinin na amala-amalaku. Laban ulun ramalang usaletoni sinin na sikiri-sikiri ko aja lalu.
Apalagi bulan Syawal maka dia bisa. Man shama Ramadana wa atbahu sittan min Syawalin kana qasiyamid dahri kulli. Niki tahu mapuasan di bulan Ramadan. Nainap panatambai annang ngasona di bulan Syawal puasa sunnah. Aga na sunnah bisa kana qasiyamid dahri kulli. Tamannay narik kumapuasay si taong kalipu. Melok imita logikana. Maka kung Allah Ta'ala man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Nigi tahu pegaw teti deseng 10 pamalot na 30 kiasona ramalan mapuasa 30 dikali 10 sama dengan 300 ditambah 6 kali 10 60 na jumlahna asoy lalanna kita mo 360 na jadi nigi tahu mapuasa 30 asona ulan ramalan na inap na tambay annang asona ulan tawalang tamanna nari kumapuasa 360 asona alias si tahu kalepu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nari makuan na naro. Bagaimana kita senantiasa berusaha. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan latihan. Bukan kita setelah latihan malah kita kembali tidur-tidur. Bagaikan sebuah atau sekelompok kesebelasan setelah dia latihan tentu dia akan bertanding. Demikianlah orang beriman di dalam bulan Ramadan. Pekogi latihanna ada nama kada anu haran natahang watunna ulun Ramalan anu halala lagi dek nandai merupakan latihan lebih dimas dari pure Ramalan. Insyaallah berkat latihan pegang ni anu halala anu wetinge riande nek ditahangi insyaallah rita liwanna matu bulan Ramalan de nana ulle de nana lo pegaupi de nana lo mandre de nana male anna harangi pungala taala insyaallah nari kuyulle ni jage mapakue mau pegoga batena iblis nania agar tentara-tentaranya ingin berusaha menggelincirkan kembali tidak akan mungkin terjadi. Memohon mak barak kalau di mana barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna atamatafaqna punalla ta'ala. Alhamdulillah nasaba pamase si matana lupa dari di mana sehingga rilalana iwat tuma barakae nacaningan ati nasabat teput lori pungala ta'ala nato pada engkah hadir mak dapungan untuk pasilena rengi pakasi yang engkewe pura napatan tuanga ki pungala ta'ala temak kadabusi nasaban kase di kaidana agamata al ajaru ala kadril masyakkah nayiro apalange taga tutui poli riresakna sedie amala ibadah. Pede maresa irijama di amal majapunna pede mega apalan nawireki pungala ta'ala rilalana. Hadirin yang dimuliakan Allah. Saya teringat sedie papangajana atau panritata. Risi dia waktu nafuade makada nariko turungi bosewe risi dia kampung. Tangai telu sewa-sewa.
Tagatong ritalue sewa-sewa apakah mancaji bosewe bosi pamasi yariga mancaji bosewe bosi pacalang. Yang pertama, nareko engka tau rilalna itu kampunge mapangadi. Majapu bosi na paturunge pungala ta'ala tenia bosi pamasi neyekia bosi pacalang. Yang kedua, nareko engka tau rilalna itu kampunge si mata mandri riba. Majapuna bosi turunge tenia bosi pamasi neyekia bosi pacalang. Yang ketiga, nareko engka tau rilalna itu kampunge de na pasti sekena waramparana. Majapuna bosi turunge tenia bosi pamasi neyekia bosi pacalang. Tentu engka makutana. Maka detoje gaga tanah lonsore. Deto gaga banjir na sabari bosi na sababulu mema yonroy. Tetapi mamase pung Allah Ta'ala. Wadi jaji bosi angkena paturu pung Allah Ta'ala tamar yawana tanaiwi. Ayana ro mancaji andre ritanat-tanatta. Dan niya mancaji andre riidi rupatawe. Na yekia na rekko ang kairo talwewe rilala kampota. De nak barakaki atau tongatta ini rilebu na ye tanaiwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayana ro pasabarang. Atau tongatar lebo na tanewe papadawi nareko tomat tanah. Agi ritana rilebo na tanewe ayetoro maturi dupa. Nareko tanah ki baralle mesti baralle dupa. Nareko lambaci ritana mesti lambaci ridupa. Nareko ase ritana ase to ridupa. De bagaga to irita maka dayanu tanah lambaci na utti na dupa. Yare gayanu tanah canggoreng baralle na dupa de pagaga wadi mo jaji nariko anu na tenala na sa banariko ang kataw lambaci na tanah si matalada tinadupa kade lalung itu selacet anu na tawinala makoto ni ro ato tongat tarinoewe nariko si matade ceritana tuo kirlebo na tanewe ayeto romatu na pasidupa nga kipungala tal sedi aya na pungala tal rampe makadai ya ayyuhalladzina amanu sininna atau matappo hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maelo ko ga ujallo ka sedia dan kangen. Iya pabailay ko pole ripacalan na pungala Ta'ala. Tentu mateki makriye meloki. Nasa basinina pangko ka angkewe rilebo na tanewe. Baik itu profesinya padangkan, yari ka pengusaha, guru dan lain sebagainya. Tentu pada melok mana ki mabela pole ripacalan na pungala Ta'ala. Na sininna jama-jamange. Nareko melo ki pabelewi pole ripacalan na pungala Ta'ala tagattung iritalue sewa-sewa. Yang pertama, tu'minuna billahi. Angka ki matap lori pungala Ta'ala. Nareko sedia jama-jamang. Rijama rilebo na tanewe. Na yekedega gatap matugangkang rilal na atita. Ayan artuma biasa na pole pacalan na pungala Ta'ala. Contoh. Waktu nama perintah penguluta Umar bin Khattab. Waktu nama perintah penguluta Umar bin Khattab. Engke takapu anakna. Waktu na takapu anakna penguluta Umar. Natanewi anakna makade anakku. Aga katamu jok kamewa kasih runtuh. Maka dia anak naik amboku. Engkau kan mengolor ini nasabah urusan keluarga. Oleh karena itu pengulut Umar lampu napa kewe yarwat pewe napa dewi. Makutan anak-anak maka dia ambo. Magi pas sabar tapat dewi lampu nama pataki Maka dia pengulut Umar anakku. Iya lampu lampuna negara lampuna negara tanya lampu tak. Nasabah urusan pribadi kamu datang maka ini tidak boleh digunakan. Nasabah engka tepan na panguluta Umar de na melopake na reko cenya hakna. Irita ni aleta. Upa-upa na de gaga tepa matugang ke rilalan na atita ayana tuma biasa. Namo cenya anu tari pake to kalaman na de to melo permisi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, tu'minuna billahi matapaki lor secara jannah pungala Ta'ala. Sedia kalolo. Waktu nama kampi bembe ripolewi ripangulut ta Umar. Nasabak mega bembe na riwatwero nampi, na ye kecenya bembe na nampi, bembe na kunana. Angke pangulut ta Umar melo muji tepat na ye sedia kalolo. Maka pangulut ta Umar, anak muda.
Dega mumailo balui itu bembe angke muampi. Makrero kalau lewe. De umelo balui nasaba de gaga hakku untuk balui isuro mapiare. Makre pakai bawa nih, de to tua pada padangi. Namo mau balu 2 3 de to ga misteng nasaba mega te masa kina bila punana. Na ye ke mati ye kalau na makade angke melo mangali bembe. Tongan ni de ni taka punana na ye ke angka punalla taala ni taka. Angke punalla taala matoro mita sina pangkau kaku. Anareko mapakini di rupa tawe merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Insya Allah mabela ki pole ripacalana punalla taala. Yang kedua, tu'minuna billahi wa rasulihi nania angka ki matappa lor turona punalla taala. Sesa ni tandra matappa kiri angkangan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu nasaba angkata maceri salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi maku kue. Cede-cede yang kasih aliran sesat. Cede-cede yang kasih pemahaman baru. Nah itu herannya kita melihat tungke-tungke aliran baru muncul, mega to pengikutna. Magina mega pengikutna nasaba iro di umat telenge mega to kutu. Magina satu kutu. Nareko timbul si aliran, maka deangka alira degaga seke degaga sempajang, yesiro ya ciri nasaba de to melo masak de to melo mas sempajang. Nareko angka si alira muncul hanya 3 kali sholat dalam 1 hari, yesiro ya ciri. Nasaba ipo diro nareko malemma ibego pakai siang. Nareko angka si alira muncul bebas melakukan hubungan. Yesiro ipo di nasaba ipo jito mapakro. Kenapa banyak aliran muncul dan banyak pengikutnya? Nasaba iro to macwea koro satu kutu. Nasaba magai nasapa miro tege malemma aku siro mondro. Padahal angke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purani natirang ajaran agama. Ya naritu de gaga puari sompa sangadina pung Allah taala dan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun Allah taala. Yene perlu ya ciri salompena Nabi ta. Nareko ya ciri na salompena Nabi ta ditujuna jama-jamata bailino maupun akhirat salaman ni. Nasaba magai ayiro Nabi ta megalata jama-jamanna watunna tuor lebo na tanewe. Morosedi. Nabi ta pura makampi bembe. Ya. Magni makampi bembe Nabi ta sewa waktu na makampi bembe Nabi ta ona lelung bembe na. Ari waktu na lalung na bembe na Nabi ta sabu lalungi bembe na Nabi ta nampe na tikkan. Mate Nabi ta makade iko huru iya huru to. Nasaba lari ko ulan ko. Magni makampi bembe Nabi ta nasaba meloi ipa diseng Nabi ta makade angka tumatu ummamu Muhammad papa dalepa sifat na bembe maka damage mujallokan ni matul lalal malampue ayatoro majekwe na boji apa de bembe ya itu bembe pak pede igatan ni pede cek joka tu ya pede mugatan ni pede matul dutudui supaya malaki kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibakan pi bembe nabi ta supaya nisai maka angka tu matu Muhammad makmu papa daleba bembe. Yang kedua Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam padangkan senyami padangka sikola. Ya. Nayeke padangka ngero nabita. Nampi makade to hirota nareko dangka ki dangka nabi ko. Senyai ro riasa ngedangka nabi make nareko yali sisa burufia ibalu 500. Dangka ro bisa mero. Ya. Tapi biasa ngedangka nabi ya naritu nareko engka cacak na barange ripawi. Apa korbatena nabi tak dangka. Nareko engka cacak na barange nangka tolong mali makade idi manibawa nareko tafudi engka tu cacak na. Dan apa ada biasa di irun tuge. Ya. Maka damage narikung ka caca pedi subuh. Narikung ka caca na barangi pedi subuh. Nariko toma bolu lambace kalamana bonyo itaru mariawa. Latu maturi bolana tenukai lambacena bonyo je yawe. Sehingga apa yang terjadi na tanro-tanro kita pangaliewe. Nariko mumpuni tanro-tanro na pangaliewe maraki ni mabaraka dali angkiri kuliah na sabamage angka ceko-ceko rilalana. Ayana nasa nareko melo kina pabele pung Allah Ta'ala itu minuna billahi wa rasulihi atap pakiri pung Allah Ta'ala dan niya atap paki risurona pung Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, nareko melo kina pasalama pung Allah Ta'ala wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum.
Angkalalo ko matunga-tunga ri agamana pung Allah Ta'ala nasaba waramparamu. Wa anfusikum naniya angkalalo ko matunga-tunga ri agamana pung Allah Ta'ala nasaba watakalim. Inilah pula yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Nah nigi-nigi tau mapune waramparan angkalalo ko masidakkan nasaba waramparan. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Nah nigi-nigi tau mapune kekuatan asidak ko nasaba kekuatanmu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Nah nigi-nigi to si tau mapune padisengan angkalalo ko masidakkan nasaba padisengamu. Batuan na ada agi-agi ripuneri watakaleta riseseta angkalalo ki berjuang nasaba lalang angkewe na puriyo kung Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Inarupa sabarang salah satu yang menyebabkan penguluta Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yaro penguluta Abu Bakar As-Siddiq sidi sahaba rijami tama risuruga pamasena pung Allah Ta'ala. Magine rijami tama risuruga pamasena pung Allah Ta'ala nasaba wa sunnah engke Nabi tama tampa mate Abu Bakar maka de suruna pung Allah Ta'ala wasumbangan mangi sinin waramparaku untuk agamana pung Allah Ta'ala. Mate Nabi ta Abu Bakar aga na musalengangi anakmu nan niya benemu nareko masumbangan manangi waramparamu. Mate pangulut Abu Bakar maka de suruna Allah Ta'ala cukup ni pung Allah Ta'ala si basuruna utinggalkangi untuk keluargaku. Nah sabanareko pung Allah Ta'ala na usalenga keluargaku, alena jamin ini na kebutuhan na keluargaku. Inarupa sabar matura serimunrina pung Allah Ta'ala. Saya akan tutup khutbah ini dengan suatu kisah. Angka patau mapangiwan pada melok mana tamar surga pamasena pung Allah Ta'ala. Namoro sedi tosogie melo tama surga mamulang. Yang kedua tomate sahee melo tama surga mamulang. Yang ketiga, haji mabrur meloto tama suruga mamulang. Yang keempat, panritewe meloto tama suruga mamulang. Dan karena mapangewangi ya patau, maka dia perlu yare gaya wajib, yare gaya sitinaja untuk tama suruga mamulang. Akhirnya mapangewang. Nautus ini pun Allah Ta'ala malaikai untuk mite niga sitongatongan na wadi tama risuruga mamulang. Dan karena itanewi tomate sahee. Agato si alasamuiko mumailo tama risuruga mamulang. Makreto mate sahee malaikat puraweng kalinga to panrite mapangaja maka nanigi-nigi to mate sahe mutami risuruga pamasena pung Allah Ta'ala. Ritanewi to sogie magitosi kumelo tama suruga mamulang maka de puraweng kalinga to panrite macarama mapangaja maka nanigi-nigi to mapune waramparang na sumbangan ngeri agama na pung Allah Ta'ala, bangungi masigie, bangungi sikola na pung Allah Ta'ala, majapun na tami suruga. Ritanesi to haji mabrur agatosi ikomu akatamu melotama suruga mamulang, maka de haji mabrur purotoweng kalinga to panritewe, mette maka de nanigi-nigi to menre Makkah, na itarima hajinna di pung Allah Ta'ala, majapu de gaga, tawana, sangadina suruga pamasena pung Allah Ta'ala. Pada tuan arampe nabita, al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Naiya haji ritarimewe degaga pamalana sagadina surga pamasena pung Allah Ta'ala. Matte ni malaikai maka denariku paling mapakatui degaga waddi sama suruga mamulan sangadina topan ritai. Nasaba alena man tu nasabari muangka mita lalang ye waddinge patama ko lala suruga pung Allah Ta'ala. Akhirnya matte malaikai ri topan ritai maka topan rita. Tamo na suruga mamulang iko. Nasaba iko mana tu nasabario nataluewe sehingga engke perjuangkan menre tanah marajewe, engke mate sahe perjuangkan agama na pung Allah Ta'ala dan nia engke pasu waramparan gara-gara iko. Na ye ke mate to pandrite maka malaikat. Deu tega tama suruga mamulang. Deu sitinaja tama suruga mamulang. Nareko deba na tama to sogie iya malaboewe tama mamula tama suruga. Nasaba mage nasabari wa carama, nasabari wa pangaja, nasaba angke wito sogie bangungi masigie, sehingga angke berjama kiri lalu na kampung nasaba angkana sumbangan na to malaboiwe. Kemudian iya miwadi wa pak guru nasaba angkana to sogie bangungi sikolewe. Dinariko mapakatui deu sitinaja ya tama suruga mamulang
sangadinna tama piyolo tosogie iya malaboebe silalna surga pamasena pung Allah Taala aga ni patama na tosogi malaboebe tama ri surga pamulang napani tamai tofan ritewe napani tama somate sahe napani to tama haji mabrure yesi tinaja memang tuan ke waram paranna ri pung Allah Taala matunga togan ri agamana pung Allah Taala sabab waram paranna pada Tuhan angkangenna Panguluta Abu Bakar As-Siddiq rijani tama suruga na saba angkana na pake guna warang paranna untuk sumbangkan ri agamana pung Allah Taala. Imo na reko makat biki mundri tosi kita tama suruga. Na saba mage makat biki. Oleh karena itu ang kalalu ki mabasa sale ni ri agamana pung Allah Taala pake guna si bamadecing anu angkena wereki pung Allah Taala. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ani gini kita matappalo ri pung Allah Taala majapunna ri werengi ti dilalam masu pole ri pappe sustewe dan nia ri pakke daleri di pole dilalat tan disana sanaiwe. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan diyafatan li ibadihi shalihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Asukuru kemaraja mengkeki idi umat selengi engke hadiri lenai undrongi malakbiin niamat barakai. Si kira-kira akata pada meluk pasilan nerengi pakasiwata risesena pung Allah Ta'ala ia naritu sempajang Allah perfitarae. Rimuka purana pasilan nereset di pakasiwian ia naritu puasa ramalangi. Na pada rilau mani bawang rifung Allah Ta'ala mamuara ina tarima siaga egana pakasiwia engkai pada kurai papole rilalena ulan ramalan. Naridupa apalam malepi-lepi resori mundina fung Allah Ta'ala nasabarini natu pada mabila pole sinin na papisustana baik papisusta baik cukna mapotu paru papisusta marajana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramalan, labet ni riga ungkane sakbi pada ripangampi tamangan rikuer itu. Nasakbi risese tau pastia sengingi wetunna. Nasakbi risese tau patanjit-tanjing ingi kesempatanna. Nasakbi risese tau bakeriingi modalak batua pada engkai riweringi itu. Manang yanari tu ulan Ramalan 1429 Hijriah. Ulam malakbi nenia ulam marajai. Musa laito ngani ulam malakbi. Iwan ni to padang kamu pa pada yon roy si pakai indra. Risese papole pakasiwan Ramalangi. Datuna ulangi. Podo bare mangaruan ruangi riolona fung Allah Ta'ala. Engkalalo ko ulan Ramalan malakbi. Sakbiwi sinin na amalak madeceta yakungi sakbi resese na lolorata fung Allah Ta'ala dosa tamanang namun ngoloki riolo na fung Allah Ta'ala rimuka engkamu teke ipole siage egana amala pura na tarima na palecungi fung Allah Ta'ala pada Tuhan pura nak jancengi resese na tau
mapasi matai karena Allah. Wah arogi ngepahana pun nei tau tetangingi puasana nadik gaga usur sesena pun Allah Ta'ala. Gangkana napa pada ulen ramalan si bawa ulen laingi. Ulen kami na malebi na pun Allah Ta'ala. Datun na ulengi podo tak gilik kumay paimeng. Nato siruntu riwatu nelorengi pun Allah Ta'ala kapimeng. Sarikuam mengi nato si calowo. Mengurus siri sengi masa dia kasiwangi laur sisi arajan na kuangi nasaba mamadai lakda ni nataru ku Allah Ta'ala sebagai onrong apa bate decing rigau engkamu nata timpa maluang itu aga nanti mutamaki babana suruga pamasena Allah Ta'ala dan nia engkangemu natutu kapi babana rana kapacallan na Allah Ta'ala. Nai di tomani hati tamai babar yukai engka ta papole kau ke teman nyatai masa riolo arat birna fong Allah Ta'ala. Umat salam malabi ulan ramalang ulan mapacing ulan nanroye fong Allah Ta'ala lullo idosana dosa tamanang ulan natalae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulan pamase ulan ngak dampeng ulan nanri fong Allah Ta'ala paleper patawe pula pinaranaka. Na nigi tau matung-matungang papole pakasiwen rila lenna. Majapu matentu ni ria masiri fong Allah Ta'ala. Na niya ripanyama-nyama tu ni rana suruga pamasena ritu. Upa paha na niya alaba paha. Asarung paha na pun nai tau engkay makasiwiang ri ulan ramalang. Riga fong Allah Ta'ala nakatay si mata. Napasukui puasana. Natutungang itarawina. Napasui pasidakana, nabace akuranna, newani sisomputa mapatui rialena, nania rilain nai, nasaba yamana na rekwero, edega gapamala na sangadin na surga pamasena fong Allah Ta'ala. Makadi nabitar rana sedi hadisa, inna fil jannati baba yuqalu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. La yadkhuluhu min ahadun ghayruhum yuqalu lahum ayna as-sa'imun fayakumuna fa idza dakhalu ublika falam yadkhul minhu ahadun. Batuana majepu engka babana suruga riasengi ar-rayyan pada naula mutama tau mapuasai materi surimunrinna fong Allah Ta'ala nadik gagat tamiwi sangadinna papuasai makri fong Allah Ta'ala tiga ni papuasai aga nakatetungam mana na papuasa ritu mutama nari lalenna nari kepada mutama nari ritu tu ni rubabangi nadik gaga mutamai sangadin alena meritu papuasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dengan takbir tahmid kita lepaskan bulan Ramadan serta dengannya pula kita sambut 1 Syawal 1429 Hijriah. Ramadan yang arti harfiahnya adalah antara lain mengasah dengan harapan bahawa selama bulan tersebut jiwa kita benar-benar telah terasah dengan amalan-amalan kebajikan sehingga wadah ketakwaan tersebut semakin lebar dan luas untuk menerima takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah yang dilapangkan dada mereka oleh Allah melalui beban-beban keagamaan guna memperoleh ketakwaan. Jika hal itu telah berhasil, maka kita masuki bulan Syawal 1429 Hijriah yang arti harfiahnya adalah mengangkat dengan harapan semoga semakin terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan meningkatnya pengabdian kita kepadanya, kepada agama, desa, bangsa dan negara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan kalimat tersebut kita nyatakan prinsip hidup sebagai muslim dan muslimat. Na karena fung Allah taala na tutu, na karena fung Allah taala na tumakamala. Na kumi fung Allah taala ang ujungi. Na sibawai kalimat Allahu akbar pole riala mangata nato samre riolo awatangan na fong Allah Ta'ala. Riwat tu pada ria berkadangan na itu menang. Itulah sebagian kecil dari arti takbir dan tahmid yang kita kumandangkan.
yewe rekadeng musti ipatem iralanna atita nasaba narekodi maka de nak kasia puasa riseseta nanya ditui ritu Allah perpitare pada ripenet dingir itu oleh ngenna ya naritu na karena fung Allah taala nato tuo na karena fung Allah taala nato makamala na kumi fung Allah taala ang ujungi Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Ramalan labak ni saling kiriga ongkana saling kisege igana alat bireng. Samananya isat disimata ang kamu pitak baju-waju riparing rata riwatu mempuk na ulan Ramalan. Tahun 1429 Hijriah ia angkai mempuk baicu tas sampo rimatan na asoy. Malindun ri ulangi na yang kia tatka mempuk namuni angkai baicu nasi kumua lau na asoy. Aga na malupo na gangkan na suku tepu ombuk na pai maaga na tedden na ripak kitay. Ia naruak gurung, ia sisumpungi si bawa atau ngentari lino sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilallahi marjiukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Betuanna nakumi pengala taala onro asi ali sungat tamanan. Aga napitayanna yayanna purai pugau riwat tuo taririno. Alhamdulillah pada pura ni papole pakasiwa puasai. Bulan Ramalan pada nasala ini. Set di ula ia punai pak betua ya nartu. Risai sana Ramadan betua nama kamu ia rega mangasa. Pada pura mana ni riang urus sini na dosata. Nani atas salata. Nani pada pura tu ni riasa. Nani rilati jiwata si kira-kira mancaji benteng mulai musutta. Ia naritu nafsuta iblis si bawa akasya singi. Nani abu ngurengin. Dengan takbir dan tahmid. Nato pada angka na Yesue. Pada lisu kipai memapati dan caji ngeta. Rila lena ulas Syawal 1429 Hijriah. Rimun di purana lalu asira ulang. Pada Tuha acen lena atau Hijriah. Mapa mula ri ulam Muharram gangka ulan Ramalan. Maka mutoiro riwatun nari tampuk ta rilana babuana indota asira ulang. Naya bunga jajita mata tadi panai telinoi. Aji tadi panalit jatana. Ati tadi panai sengi pugau dosai. Aga neri paring kalingan ni asam marajana pungala ta'ala. Allahu Akbar. Betuanna pungala ta'ala maraja. Pada Tuhan asori jajiata pole ribabuana indota. Mapacin dan ia mapute sasat dek gaga dosana. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ilalanna set diriwaya irampi makada. Nareko asona ala perangi pada turun itu malaikat pakuruk sumangi sini narpate terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia malaikat ya umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim. Pada masuk kiri itu lori puang kaminang makan kaminang malbi. Kemudian nariko letuk ni tawiri onru asam pajangi. Maka dan ifung Allah Ta'ala. Ishadu ya malaikati. Inni qad ja'altu sawabah malasya min ridaya wa magfirati. Sabingi sinin na malaikatku. Majepuna pancajing itu apalana puasana menanro. Ya natu riyoku nania adam peku. Yewe aswe asau kini nawang idi umat selengi. Nasabak purana ripegga nafsu tapul rian riwi. Nania ri inungi siulak kalepu. Nayakia yeswe ripalalu ki mandai nania minungi. Andrengi manya-manyamungi siage egana dali halalak na pung Allah Ta'ala. Yakipa yeswe naharang ki pung Allah Ta'ala mapuasa. Yeswe aso ase mase-mase tak idi rupa tawe. Aso asyik dampet-dampet tak andrengi aso sima peketa idik rupa tawe. Pada mui idik masih lisak bola, masih kampung, masih lesureng, masih ajing rakyat si bawa tu maparentana. Anak sikolena guruna, anak elau itu dua pajajianna, anure na amure, pai mengidik tau pada mak bali bolai. Nasabak pasang ke melota tamai suruga pamasena pong Allah Ta'ala. Nayakia angka tem makasing asis sumpungata. Maja putam peding itu tamai suruga pamasena pong Allah Ta'ala. Nayakia upana makasin itu asyama sematan si bawa pada terbatau. Dari pakasing itu nasi sumpungata si bawa pong Allah Ta'ala. Maja pu idi natu tahu
ipajujungi akarungan akhirah rimuka angkata sisa tau saukinin nawa materi lalana surga pamasena pong Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Naya asipu balengan atosi, asilakang paha asolang panen ni asajur paha tau pasesengi waktu nalina ulan ramalang. Gangkan nadik na puasa, riga ongkan nadik gaga usur nanya papalalu sesena agamai. Pada Tuhan arampi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala marad lam yaqdihi yawm saum dahri kullihi wa insama. Batuan nigi dek na puasa si semua boleh dun ramalan. Riga dek naga papalalu, engke na palalu pun Allah Taala, na dek tu na malasa. Namun ima puasa si tahun dek na singumpu hadirin hadirat. Malak bi mui puasa si sura lana ulan ramalang. Naya nareko to ma puasa teluratun na pulona aso risali wuna ulan ramalang. Hadirin yang sama berbahagia. Jadi sajui masulangin nania biransai tau pasesengi ulan ramalang. Tau si mata matu itu bangkingi dosana. Nasengi kapale na melo tu batu rile bo na yitana lino. Tau bansani yaru nasara miha alina riabia nasangi rilalna ulan ramalang. Na tepang miha alina riapi malumpai na de na pinadingiwi na pogau mi anu na cacai pong Allah Ta'ala. Na lulu mi anu na harangi pong Allah Ta'ala. Na jemu manam mi sinin na pisangkangi na bita. Na pero mi na pero manam mi papasan na tupan ritai. Na lutak mana misinin na amanana tu maparentay. Na kutatarui ngiritu papangajak na tu dua pajajian na. Na tu na jampang ni papatilengat na pada orang salun na. Na reku jelo kang ilalam madecing majepu na tsunami na paywang. Na reku ipisang kay pegau gau maja. Na semyale na ipakasiri hadirin hadiran. Tau makuang yaro ampina talinga mimeno makukui sesemi alemu ia soy pateri mimene matamu to bangking atas salamu ia soy nenia pangulo mimene rupamu rifo sewai nasabak tiga kumiluk lau natan narupa cekumu pangeduk nyawai riak jalemu mati nak duri nyawamu malakul maut nasarendengang taposo-poso ko mangul riolo na pong Allah Ta'ala. Nariko di mimo mutoba lau riolo ala birna pong Allah Ta'ala. Toba mimo no takalana ang kamu pa mudalakmu. Wad di maditin. Toba kang isang pajak bunga-bungamu. Toba kang akaryarimu riamana na wiringin ko pong Allah Ta'ala. Iya nadik mutoba mumati. Pakan rimimo ni parimbulokmu. Baca mimo ni pak japimu. Tarumi meni masa ulimu nasabak rana katumuloi api malumpa-lumpa kepuko salok darah nenia salok nana tumunrin nangi nenia yatu naruminu taling mimeno ripapasenna pong Allah Ta'ala makadana walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Batuan na majepuri sari nai rilalna ranaka megai bangsa jinnan niar patau. Nasabak pun newi ati nadik napaki mapahang nenia pun ne mata nadik nak kitangi nenia pun ne daculi nadik naring kalingang ngiritu. Ia narik kuiru pada angkat na olo-olo bahkan lebih pusapi ia narekoro tau tak kalupa manang hadirin hadiran. Ulan ramalang ulan mapacing, ulan makbaraka nani ulan pamase, bahkan ulan tau kini nawang, tau matapoe nasabak siagai gana dicing, na yaki alabot ni romak bokok temas saile, tarung ngaki bulu singereng, nani arok dani temapatu, riasirun tu ketapaimang, rie bara ikapala. Engkani rumah tolak untuk laluangi puasata, laluangi tarawita, laluangi itu sekata, laluangi baca kurata, laluangi sumbangata, papa bukata, nania sininna amalata, lauriulu alat birna pong Allah Ta'ala.
Dia tobakan nai masuk pada tasata insya-Allah. Engkan itu rilalna ya soi mapati pada anak lolo mula dijajangi rindukna. Na sabab purana pada tobakat dosai. Nenia pada tobakat tu itu atas salata riwatu mak barakat tak iwi. Ajak lalu ni pusiri semiti kengiwai mata. Muni lena muna ajak nato mailok mu papat tanjingi. Maka dia tahu riolota ajak mu papat tanjingi jama-jama murimatuna. Riba janna sangadina nenia mimpana. Nasabak pinak matu pinak mamatuk ko. Baja dek bajanna sangadi napai. Mimpak pi mulempai belemu. Mutengke dosamu muak bungi asa juremu. Ia naruna nasabari nakada nabi tarina hadis malabina khasiral musawifun. Betul narogi wito mapat tanjingi, saju wito mapat tempuin, sapuri pala tau mamatuk-matuin. Nama kotoro tau mapuasera na ulan ramalang, na yakiadi na pasilandari sekek fitarakna, majapudek na tarima pong Allah Ta'ala puasana, pada Tuhan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu Ramadan mu'allakum bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Naya puasa Ramalan tak gatung palangan langit niatanai. Nadina ipatarake sangadin nasakak pitarapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ata kiri fong Allah Ta'ala nawajiri ki pasuji uluta pasuji rupata sikura Quran nawe kalima rilalun nasis posiwani. Ia nartu sempajal 5 waktu najak lalu kinangka malupai wijan cita rifong Allah Ta'ala riolo tamasuta mita tajang pada tuhari makadana fong Allah Ta'ala alasku birabbikum qalu bala syahidna batuanna atania ga iya pada mupupua menang agama pebali na makadan ba iye puang idi miri popuang idi tomi po pancawi sinin na sewa-sewai kipatung nani kisah bintoy puang idi mi pori sompan nani ron rimela tulung jaji dek gaga tu set dir patau janji sangadinna pura mana mui mangaku kado riolona fong Allah Ta'ala nasabang nareko dek mimen nakado dek mimen nani pasumi tatajang yare gato makada riuno mimen nilala parimanan na indukna nanyakia magi haru patawe na megamu padek na sumpai fong Allah Ta'ala. Ia pancajengki nan ia po ia paringengki sege gana anyamanyameng na resenna-senna ngiril nalino. Po ia rionroi lisu mangulo untuk pertanggungjawabkan sinin na amala. Ia purei pugari watu tatur rebo na tanai. Puang ia pancajengi turuga riatan na mapturue nan ia pancajengi ranaka riatan na madorakai nan ia madosai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makotor paimari lalna ya aso Allah perpitarai. Kita rasakan nikmat hidup beragama yang mempunyai kodrat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rigo engkata pada saukinin nawa, pada misi anak-anak ta, buana atista cayana matata, intamak porong-porongna rahasiata. Pada angker itu pada Mario dan nia marenu pada pakai pakaian mabaruna masumanga irita maku motoy rupai masai selata pada angker dupai wesa marajai riga engkana pada mapasadia ni itu hidangan guna membersatkan jamuan Rabbul Izzatin umat salam malabiin tacobe gare pada matanga laur sele surat tapakire nia miskingi disesena ya soy adalah merupakan hari yang paling pedih dirasakan oleh mereka. Nasabak meluk mutoi pada idi nayakia. Toto nakasi mancai tau peti. Tau kasi yasi engker itu dupai wesoi. Nasi bawai mata dengan perasaan pilu hati yang luka. Karena serba tidak ada. Kajajiangi baru-baru laboi. Ya si pejok-pejoki. Ya si posok-posoki. Ya si keduk-kedungi untuk magang kau lengi. Lolonga du pasidekana atau sugi. Aja tak kada rumah sakit. Bahkan kajajiangi 20 set di tau mati. Napa ku peri na itulah yang kasih asing. Narima kuan na naro. Rilau pula riati macamnya tamanang. Untuk bacangi Fatihah atau mati mapedita ya Al-Fatihah.
bangun. Ta coba ni pikiri ki nari pali sulore alita. Nerutama ritane alita makadai magaro nariko idi makutoro kehidupan. Nari makuan naru idi to sinawaring pal bir po ngalatala. Nangka maka riseseta maka sisipkanlah sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita demi untuk menolong sesama sekaligus meringankan beban penderitaan yang tak kunjung berakhir yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tak punya. Maka motoro paimang anak bibuwi teng induk teng ambo tenengkai pakai mabaru pole rijari malebina indukna tenengkai sulara baru pole riambukna tepun nai lapi kaje pak beri amurena nasabaati maira nadau kasih utuna pada mita anak natawe pada mariu marenu lo mapasa lo mangeli mapake nenia pasuku balanja sebagai ungkapan kegembiraan merasakan hari raya 1429 Hijriah ini. Nah, kia anak bibi narwasi Yesus sebab tibur mak betalangi nagampal to weri pipa pinadingi lena wai matai to melo to pada tawe na yakia pegani munro mangolo ambo indo la leleman pamasena pangala taala amure yetwangi karukungi pura malapitana manatuna yen rekia dene bola tudangi na keto pintu de nigaga mawe mabiase dupai ki itimpa babangi na de ni setulan na kadera itanga ida purangi na de ni detoni dupa mate matinule caw cak beru maturang manrewe yukai kamarai na de toni nya pusang adina waju mana minta gas utamaki puang utamaki puna o indo o ambo kigani ubali ubau lima malabit tahun tu lepaki to bagengi melaw dan pungil tasak aduh kaku nani aduh saku akhir ini bagi fili wali Pak dampung itu. Biasa aku lupa jejak buang. Masih kuat kuatan pada tu amat batin masih turut tu kuang. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jangan naya pada lawan mai daripada hili ina payata kueto pamampai miskinnya anak biu-biu daripada ipawang aleta makadang maga idi rona reko makotero totokan riampai daripada kurus sumang rica pucampai naniar pasak barai ajak engkau kita masing babuan bukan kata ya jeta mising bahkan tidak menutup kemungkinan tanya toga idik go bawangi rigong kata mari warang paran sikira-kira kacicir warang paran ni aga dari pastaju na aga nangkeni mawar tengah bumbak peti na lampu na ita sebuah mapai ajak lalu kinang kepada minta ita bangun sawe ribet di renang daripada pagi sore ni tamakan narik umat kotor anak tamat di mundi mati ta. Kita bagaimana narik kotor merupakan ketanggung jawab kita bersama pada mari sarana narik tutur pasti tuh kulit. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malak dan nakasya. Tahun kali nak jampai topet di ini nia anak bibuwi. Pai mengajak ni dinakan nadan napung akan nakurangi. Arwaital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Muslim mengata pak belingi agama yana tu pengata yana rekorot apa seseng anak biwin ni adina surang iparingi andre to kasih ati. Allahu akbar walillahi alhamd. Iwatuna turuna pengata angkan alam malepas si bapang muta'anat bimalik
agana lalunya sewa anak pada macule-cule di pagario-rio pada pagi-pagi mabaruna nang katone ta sediana masalah si mata maduno-duno way matana ta singa-singa macare-care pakaianna agana depena bitta na pada makare ya wala di lima tabaki anak maga kita teri dia talo macule-cule pada tanana agana pebana pungana rigawkan maduno-duno way matana na kadai orani amboku ma dari sewa musuh beda agama na Allah Taala relana parakena Allah lisi pamatena Allah mangkukui naya indoku nasalai kana sabapura ni kawi pema naya kia pura nania pura goku mapat di ati denang kana pitaya kadeceng na berdiri mana ni warang paraku yang nasalai ki amboku ne napa ni nasuro ka salai bolaku naya ke indoku na lebirengin na lebireng mula kena naya iya narima kuana naro iya makuke mancaje na anak kalauma na dek gaga mengkai ka temambe tepak yang nania teng on ruang iya narpas sabar na utari lada jinna pare nareko de gaga ambo susana nareko de ga pampiri na chala ka pongatale yesoen yeso wingara lada iwatu na materi uno ambo kuri musuna turona pongatala ni turuna pengatala de nang kana jampangka aga na karina turuna pengatala ya rawtue na cetona pangutana bimali teri ya rawtue pangutana bimana panna ite turuna pengatala teri lemak na bakkuat sebogwana minta ya rananae na bakurusumanga ni na pana wadama kare ana ambo mungkan lan parangkana pengatala makestin unruana makukue adik kamu mailo iya mancaji ambumu Aisyah muala Indo Fatimah muala sere surang Ari muala Amure Hasan Hussein muala Sallau aga nama tidak na iya ro ananae makere surona pare pungatai wasiolo napi bali na pungana makere surona pungatana niga pitau dik na milo na idi mema tumnya timme wajiban sakwe nenya macarume anabi buwe aga nariana ri nabi tasoen pasukura kebutuhanna gangkana mati nabi tariasa di riala si pengunta Abu Bakar As-Siddiq Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri yang sama berbahagia ya kungi sini na umat sedang ubahana puneta ungkai rante tu dua pajajian rigawangkana maraja apakah lebih nak itu nanti adalah kang pahana puneta ungkai madorakai itu dua pajajian pada tuan makadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha Allah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain batuanna nayariuna pungatala tak gatu ngiriuna tu de pajajata nania bacinna pungatala tak gatu tei bacinna tu de pajajata ma'asyiral muslimin rahimakumullah nayari watu purata pasalanare sampajala para pitarai aga na pada mariuna tawe jayib nari makwana naro pada akal itu tuki aja amanah haidi na kamalaki iblis nasaba ripalepet ne pole rikalona aga na pada maksan ribut na tanai pada lauri unru arwah rasangi pada tiwi balu-balu na engka balu ngoa kiki siriati ataka buruke pujiriale cingkatan reaka agau bawa ceko-ceko dan niat bicara sia-sia sediriwaya makere Nabi sallallahu alaihi wasallam inna iblis alaihi la'nah majapuna iblis tana seriye tanu-tanruna pungal taala yasihu fi kulli yawmin gora ma batalang tungka-tungka soal perang paya jitamu alu indahu payakul agama de pungmana sinina anggotana risedena naina pamakutana ya ro anak guruna ya sayyidana nasa punggawa man abdabaka nigi pakacai ki inan usiruhu majapu ini panasa rapai Allahna maka dia roi balis la saya dek gaga nasa pakacai ka walakin Allah taala na yakif Allah taala qad ghafara li hadhihi ummah ma pura nak dampung itu dosana yi ummai rilane yasoy fa alaikum an tusgiluhum narima kwana naruna seriko pakali ali timang billazatina sabalun rana lino wasyahwatina niya tina nafsu wal kufrin niya akapirika wa syurbil khamrina niya inunga an mapiwaju hatta yabgadahumullah gangkani bati bima di Allah Ta'ala. Itulah arti Idul Fitri. Mampukah kita beridul fitri kembali kepada kita kesucian kita? Semoga
nasaba upan ade Allah perpitarain masar Allah perang na yakia ukubat dene lolongnya sengi Allah bir na yake pacaran meritu dan soy lolong dalam arti sisa fitra yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pelanggaran terhadap fitrah, pelanggaran terhadap agama dan pengaburan nilai-nilai jati diri. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Resesena ya soy engkai itu malak dan penting pada resese taman dari makuan naro lone mai na pada pancai pasio untuk pasirikungi ase masing-masing pasianan ni asal surangi pasti jiwa pada burane ini untuk bangun kamputan negara tan ini agama tan nah yang di masyarakat madani yang makmur dan adil serta masyarakat berilmu dan beriman masyarakat hikmah dan hidayah dunia dan akhirat di atas ridha Allah Subhanahu wa taala pada loni maina sabaati pada tak buka matarima tapak matura tapi lorong lima nato set dampeng anak kematua bainilah kai sersurang tiajing sahabat guru pemerintah tu dipakala pista anak sekolah pegawai karyawan bali bola macawe bali bola mabela tak pada palebay bendera salam bengi dan nia bendera kedamaian Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam bahayna rabbana bisalam wa ala sunnah jannah wa dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wa ikram sami'na wa ta'ala ghufranaka rabbana wa ilaikal masir betuanna iko mi mapasalama nenia pulari iko mi salama kengi nenia lauri iko salama kengi mapati ko pang nenia matande ko ipang punne arajang nenia alabirang king kalingan ada dam pang nenia kiturusi parentang pang adam pang ko ikipurenu ipang lo meri ko ari kengi amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Tawwab, ampunilah segala dosa-dosa kami dari kami akil balik sampai saat ini, Ya Allah. Terutama dosa-dosa besar yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Sucikan seluruh dosa-dosa mereka. Sayangilah mereka, Ya Allah. Selamatkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا لعباده المؤمنين وختم به شهر رمضان للمخلصين وجعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وفي معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله واحد الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ويا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sejak hilal 1 Syawal 1431 Hijriah nampak di ufuk timur, ayam pun bersahut-sahutan bertanda tibanya hari raya Idul Fitri, hari kegembiraan rakyat dan pemerintah. Tampalah tali persaudaraan bagikan rantai emas yang tak kunjung putus antara si kaya dan si miskin, antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Sejak itu pula lah kalimat takbir menggema, memuji dan membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena memang tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengetahui perbuatan hambanya, mulai dari yang besar sampai yang sekecil zarrah sekalipun. Mapacingi puang Allah Ta'ala, wa pancajengi alangi lololisa, wa pancajengi langi maksusunge, dan niya na belo-beloi na sabak mak juta-juta anak wetuang macura papa riwan niya. Ulam macai yang mencaji lampu di atanna, de gaga tau mulle mekbui pada padanna, kurmai tajangi sinin na alangi. Na pancaji ngasiki mata aso naripate sappai dalle halalata. Maga niruperik na papina ditta benengi petang bawah mataru-taru. Nekia kung Allah Ta'ala maraja akkamasir yatanna dan kanna na werisiki suromat tappa sarikwam mengi namanya mapapina binna atanna. Nekia magi perurupa tawe na dek na mailo sukuruki wipak berena kung Allah Ta'ala. Maga manihana tiap pasuju rupan narikuanna. Tau makwiro tajem manibawa pacalan na pung Allah Ta'ala, iya kami na mapipati melok toko gayarga na tiyako, pasti na tarik ko, lalan na api malumpa-lumpay. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Narimapuan na narimundri pura naripasilan nerang ibadah puasa siulat kalepu. Pada launit mai kepada mapuji-puji dan ni agungkan ya senna pung Allah Ta'ala puang ia pancajengnya alangi lololisa nasi bawai siaga egana nikmat. Aja diuran nungar ritesen atau matappe kalau sewan naritu angkana pasilen nerengi yarga rayakan ia soal lapor pitare ya naritu sewa aso ia buke yarga penuh barakka nania dampung kole di pung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan lamanya kita sebagai kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketidakadaan makanan dan minuman, akan tetapi lantaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Tuhan Makadana rilana surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Desinin na tumatakpoe, pura diwajika ko tumanang mapuasa pada Tuhan pura diwajikan na tawang kay iolomo, tarik kuang mangi pada anta ko metaw di kung Allah Ta'ala. Ayang kay riyasa mabatuan magkada puasay ang kay ripapole, wating ilolongan riyasang idarajat mustaqim. Hari mapuan na relan na iye kesempatannya pada launi mai to pada papole derajat na niya perdikat mustaqim. Nagi pada bukti kang iri kaong kana ipasilen narengi pas kurona na niya niniri pas kesangkan na pung Allah Ta'ala na inakpa ripat dupar yang tegedota. Allahu Akbar, walillahil hamd. Rimondri purana ipasilen narap puasay, ipasui sekke na inakpa riak bagi-bagi ang ritaw ang kay berhak tarimay. Secara tidak langsung angkan ipasisumpung ilolota menjalin persaudaraan ripallaw ngeta umat seleng. Dan niyawa semas kelusuran memak kiidi pada taseleng pada Tuhan makkadan na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin illa bittaqwa. Yaro sallang ripadan na sallam maklusurangi de gaga asilengan na ripallawangan na sangadin na tau na yarga takwana. Upo paha ala bappaha asarungut pahanan niya asaw kinin nawang maraja pahana punay to makkatiyangnya yulak kale purilan na ulan ramalang.
Rigon kana pasukui puasana na niya tarawena na sabate pamalukna sangadinna surga pammatena mi pungala ta'ala. Makta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Yuqalu aina as-sha'imun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Fa idza dakhalu aghliqu falam yadkhul minhu ahad. Betuanna majapuang kababan na suruga riya sangarayang pada naula mustama papuasay matti dia sulmondrina pungala ta'ala nade gagat tamawi sangadin na papuasay makkari pungala ta'ala tega ni papuasay aga nakatatungan na papuasay ritu mustama rilanna harip ko pada mustama ni de na gagawat di mustama sangadin na ritu. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebaliknya cilaka ngepahanan niya abinasa ngepahanapun nai. Tau pasya cengingi wattun narilan naulan ramalang. Tau si matamam matu toba kengi dosana. Na sengi kapang alena meluk toba tu dalan na iye dino. Tau makwero nasari mi alena ria binasangi. Na tepam mi alena ria api malumpa-lumpai. Na dek na pinadingiwi. Na pokok manangi anu na cacai pungala ta'ala. Na luluk manangi sinin na papesangkan na nabita. Na perok-perok mana misinin na napesangkang ito panritay. Na lutak-lutak mana misinin na amanana to magparintata. Na putan tarumi pagpangajak na duway pajajian na. Tan na jampangi pagpatalinga na padoranina. Nariko ijan lo kang ilalang madeceng. Majappu hawa nafsun na mimendre. Nariko ripesangkay pegaw maja. Nasam yalena ripakasiri. Tau makwero sipakna. Talinga me manimakukwe, toba me manimakukwe, sesuak me maniale tayat soe, patari-tari me manimatammu toba kami atas salammu, dan ni apa ngolo me mandirupammu ripuas tewai. Na sabak tega pemilok lau, tenak tu nyawamu malaikat mau, na tiri ko mangolo ripuas tewai, na dua mi onrot tadi ko, ya nari suruga ya riga naranaka. Niki mak bokori suruga rilino. Pega di macam pajang mak bunga-bunga, bahkan si mata makkar yari muri amanana pungala ta'ala. Baca meman ni pajak timmu, taruh meman ni mas seolimu, pakai meman ni paring bolokmu, nasabak ranaka sumoloi. Api malumpa-lumpa munroi tepa, saluk darah nenia nana munroi nange, nenia yetona rumuinu, nasabak pangukdi na ni iblis muturusi, si bawan urilalan naranaka. Ulang ramalang, ulang mapacing, ulang makbarakka nanya ulang pamate. Bahkan ulang asau kinau ngetta idik tomatapot. Nasabak tampu sebagai gana deceng. Neki angker mak boko tamas taile mengucapkan selamat tinggal bagi orang yang mukmin yang taat dan durhaka. Rebalai kapala angka ni matolla loluangi puasata amalak madecitta dan nia sumbangatta sia makkarna Allah si mata-mata. Narigong kana min lau pak masir pungala ta'ala na inappa na taro onro kami na magasimin. Narimapuan na nuelan na yato ang kanil ito mapaisin manang kulay dosata na sabak purana rito bakong rin ulon ramalang. Neki ajak lalo na mumpo inawanawatta na niajak lalo na tokang yati magkaday. Lago ni ulon ramalang tarotoni ko lago amalak maricengi. Nasalay na ulon ramalang taro ni usalay kasibiyang ipuangi. Mak boko ni ruran ramalang tarotoni wak bokori sumbangannya. Ia askoe sumaleppo na tarotoni uleppo bawokku na niya pakiat sempajakku. Taruni upaleppo pasyo na setange. Wewe si bawa papode ado rakangnya di pungala ta'ala. Ulan ramalapay magpasi na to silata me pu amalak madecing. Ate kabangsa na iya desi sa nawating na pake tau masunging yari na selang na saba yaga mo higana tau melok rati ulan ramalang nekian le dan di pamate na pungala ta'ala. Yan rupas sabaran na Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksalay hasirul musawwifun rogi wi tomapat tanjengi saji tomapat tempoe sapuri pala itaw matu-matuwe. Maka dari itu riolota aja mupat tanjeng jama-jama muri matuk na bajanna sangadin na nanya mimpakna nasabak pedek matu i pedek mamatu-matu ko baja dek bajanna sangadi nappai mempak pinamulempai bellemu muteke dosamu muak bongi asa juremmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Asa juruk pahanan niya abina sangap pa atau pasya siang iwatun narilaran na ulan ramalang. Dangkan nade na mirok mapuasa. Kali na kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aftara yawman min ramadana min ghairi ruksatin wala maradin lam yakdihi sawmad dahri kulli. Nigi tau buka yare gade na puasa sisur lenna ulan ramalang nade gaga usuruk na koin nade na malaka de na siumpu namoni ma puasa si tau kale puri saliwan na ulan ramalang. Maku motor to ma puasa juluk kale puri lenna ulan ramalang ne gade na pasu isak na majap pude dari tari marikung Allah taala makkare na gitta. Saumu Ramadana mu'allakum bainas samai wal ar la yurfa illa bi zakatil fitri. Tuanna. Nah iya puasa Ramalan kita gatung iri pallawangan na langi niya tanay. Nade gagak patarak kay sangadan na sakka pitaray. Magkaratoy na bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iya sakka pitaray pape patsing iri papuasay ri adat sia-sia niya ada salay. Na niya mengcaji papandre itaw kasia-sia para Tuhan karampe matiolo. Umat selang pungkai hadire. Iana soy ripalla herengi riuran nutta risesena pungala taala. Iana soy osso pappariwo na tau laoy. Pappagilin na tau makbokoe. Pappalite na tau magalgie. Pappurane ati malasay. Pappelomo na ati mataddae. Pappasiamot na tau sisala-salay. Matumadag pungat si pulong padat tau maselang. Mengeram madece manengi dosa daripada tarupa tau. Ribali bolata, risompu lolota, risi kamputta, terutama lau rito duai pajajatta. Asabak makukoy tan risapa tau biasa poppe ito matuanna. Ainappa na salay gangka pole na laun rewa ikuat ito matuanna. Ainappa na riko lalo riolo tudangan na temelaut abe. Bahkan angka tau iya na rewa ada rito matuanna tapapak gerak mina baliangi. Bahkan angka biasa newa makarakara indo na yari ka tumatuan na. Jangan angka pun tumatuan na. Mauzubillah, mauzubillah. Anak pagahadurakan na. Tujuh paha. Petap paatin dari pangajaritan na yung kalingay. Na yung kalingay si tan natasi. Natasi tan napegawsi. Napegawsi tan malakulato si tan rama na macilaka. Kaday pong alatala na kurang malabiyet. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Purana patui puamu makadaja lalu musompar ilanai pungala taala ini apedeti kolar itu dua pajajamu. Hari kuna rati di mulut na toang selesaiwan na yari gaya dua ajak lalu kuadang makada ajak tomu gerak-gerak inat dari kupuadangnya ada malebbi. Mampunira nasa pungala taala yang mau bawa makada tema kekejaana untuk pacenari kurye ri gerak-gerak me meniari garewa mapengiwang. Namo pakada tak bolo-bolo matai mengerangi paperecena tomotatta wating di patatikang wai mata si kura-kuran na kenyale dosa tari tomotatta nasawa iya tu tomotatta puam mallinota ini rupa tawe. Dan semoga peti na nariko to biu-biu makare pakkelonge peti balik nariko to biu-biu malah tenri tungka mate tenri walu sidau ngosti rilemok gang kau tu nakai si bawi angka si na desa bawi naritari di timpu-timpuin andre si bepu ritaru diri pada limai poe minak denna gang kana naluturun angin. Jadi engkau ini engkau mau patamatat tanah seri kisi mata mapede cengri turui pajajatta ajak kiaman na namiro mo piki mi karyatan itu matua na lele ni pamati na pungala taala. Tapala coba gari bayangkan ni nawanawai yari garanung kangi. Segong kana kilorite di kampo masapa tuangang nala ulang nala taung to masarang to doi pajajatta makkoto parusila suratta na niya sampulolota. Dengan harapan mereka sukses ang di kampung na tawe. Nagangkan na tumudani na rindo ang bota di salos suratta makkoto parilan nai. Nasaba amit tangan na deto sirunto. Atau meron na liso pasaw danita riya mananaro. To para si pakaryo rannu riolo na to duay pajajatta. Nekya lain ngirit ajeng lait toy papulay. Lain ngirit danungan lait to pangkay. Nasaba riwat tuang kata takap popula di kampung na tawe. Natulad to na ri kampung ta. Nairita na mega tau makdapu ngalisete na bolata. Riawa bolata makputo paru dire bolebota.
Atau makutana na reling hati makkada makiro na mega tahu ite dena bolaku, lego-legona bolaku, atas selet-selet tona papinatingi, kay magpasihari tu Jumata angka tahu tete sokdang. Makat tapipeng mapui awo dat bilat pipiari tu Jumatanay cekok nek kue tawe. Pada tas selesel pedek tas selesel minyawai. Natolari na malulu-lulu di tengah atau megay. Mayro misteng kada aga citungan na kajajar ribolata. Naritupu na ate nengi rigo angkana na sidipak kita tawe. Na pada makatari-taringan na dumpay ki. Nang katoni silas turun na dumpay ki nappa na kataw ki. Nadek pa tumakutana na porani magkada tak bara pagkalas turun pada cengi rampun na nyawata pada cengi paringerata nasabak rilan na magkukwe dewi gaga indo nasalaini kasi na indo nadek na rin maste way mata manibawa kasi pabelan pagpe baliyang may kaling adan na sila surata pere napa niya rigo ang kaka Rigon sana ambok tak jampak ki napa kursuman ki makada kuru sumanga muana tapo ang kamu kolitu neki adek na tumuji ta indokmu ujung na manibawa murat tiana na pedek na rulek pasirat nyawai tolong manibawa di sedena ujung na indok ta naribuka patungku narupanna nari tujuh mata na kasih rupa malakti na indok ta dari tawai secak beru nariwa ada temete kasi makko bawa si makko na nari sadari na makkada dek tungan dirogal kasi indokku mate tungan diro kasi indokku nade nari tingalewe makkada musale tungan na kasi indok mulau tumurewo de na tu gaga mamatika kasi indok de na gaga unri manja kasi nulena kasi tasalaika diro de na paupitai ki de sing indok de na wale papinya matta hari desa ale na rigo yang ngeran na makkaday kega na rupati dosa ku indokku iya una tu tau matulang na de na welo dampon na mate ka indokku iya na tau manrasa-rasa nari matayo pina makkada o indo musale tona na palekas indo nari kode tak dampon dosa ku iya na tu tau matulang angka toni indo tak riolo tak mondro liu na ipakedo na kedo ipagilip pa na giling makko na natangang kay bali pangubita si semua natangang ka natte si semua matetongan nilo kasi indo ripojiku hadiring malakti ang kay yang masih di pengalatalan dari makkuana naro narikko to pada lisu na matu di bolata ito ang kemo pato pajajatta sudah madesingi si bawa keluarga ta at taru memen ni mampe 58 na tudway pajajatta na ribaw taru ki tiwa-tiwa tingan nariko na dampang mukki dosata atau padang melodor di pengalata maskara Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira puang tak dampang ni kasi dosaku nan niya dosa na tudway pajajakku ko ito patamasaya dua pada Tuhan nama sikur waktu bajuku. Ini dega ka tumatata telo doang manibawa ri pungala taala dan niya tewa si ulong-ulong malejeng tau puray newa si ulong-ulong tau matata waktu tuona. Ang kanito ribila tau magpedejeng magkali nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Naya riona pungala taala kagattungi riona tudway pajajatta naya gallinna pungala taala koi ligallinna tudway pajajatta inna masallam malati padang kai da masir pungala taala laban ni ulan ramalang utama ti ulan tawalang ulan nondrui rupa tawe madang pengi keluargana dan nia padan na rupa tawe na dampo-dampongan atau maparentay na masyarakat tosogi na to kasiyasiye to mawatangi na to malamay nawat di naman madensip pagkalinongi rigo ang kata pagkasingi biasa disettingi na to siya maamo ripalawangata tanpa membedakan status dan derajat di antara kita semua sehingga akan lebih mudah menyelesaikan segala persoalan yang ada di negara kita ini. Umat sallam maladi ang khair yang masih kung Allah Ta'ala. Riolo tamu salen na yung ruku puminase tutu katobaku na sabak dua telu papasang magkada 5 siwa-siwa aja lalu na salaiki. Pertama aja na salaiki lampu tapad ya naritu tau eri dewatain. Kedua aja lalu na salaiki butam mati ya naritu pak disengingi.
3 ajak lalu nasaleki pakiat temalusa yang naritu tepat dari Allah Ta'ala. 4 ajak lalu nasaleki bokot temawar yang naritu amal maricingin. 5 ajak lalu nasaleki tunangan malesti yang naritu paringerang dari Allah Ta'ala. Dan 5 sewa-sewa ajak lalu nangkap pusipai. Pertama ajak lalu nangkap pusipai cipak nasajie. Nasabaya tu sajie panai tayo ringin narikong kamelok na alak. Aja lalu nangkap puti pa itipa na asan rukengi na sabaya tu asan rukengi iya pa na daperi loa ay nariko ang kamelo na. Aja lalu nangkap puti pa itipa na pakindre kalukue na sabaya tu pakindre kalukue iya pa na cungari kalukue nariko ang kamelo diala. Aja lalu nangkap puti pa itipa na pamenge sabaya tu pamenge iya pa na melok pandre balewe nariko melo imalay. 5 aja lalu nangkap pusi pa itipa na ngingie na sabaya tu ngingie nariko mangingi ni makataning isi na lipas tanigangkan na marunong. Hadirin malebih ang kaya masdiri kung Allah Ta'ala. Pada lona may tumapala, ipapala ili mapacita, ipanguloy at mapacita ri kung Allah Ta'ala na tumiluduang. Kadai puang, ang kalimay purap patilen narangi pagkasiwang, krilalan na ulan ramalang. Mamuari wating na sabari bo si tappo na lempo berjama na malimana dosa na sinin na tumatappo puang ang kaki may para pura patilen narangi puasa na niya tarawewe rilan na ulan ramalang magputo para sampajang Allah perpitaray barakka na padayak katay mamuari na silen narito na tatap parimay na kay na muka tampu haja barakka akatta narito nasiruju-ruju katau si sompul loloy nasiwarekkeng sinin nawata nasalewang at maparintay natarate pak banwe natuju lalem pallolam penye na inje pulana na wastele na pallon rumay empagkai akal lolongenye na tak buka sinin na oki na welang pelangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim, ballaga rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur maraja lor secara jannah Allah taala. Rimuka rilalanna iyasu marajaiwe as-somalabi'e angke pungala ta'ala na indriki untuk papolewi sampaja jumai nasibawi birejama. Makoto propaimang tanre alupetoi makir salawat na niya mapasalama lori alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita umat manusia, khususnya bagi kita umat Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayanahe pamatena pung Allah taala, papenyamanna pung Allah taala lau padar di manang tentu den rule reke manangi. Begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira sifat muagaro papenya mangangkewe na wereki pung Allah taala
si bawa pakasiwian ia engkewe ripego risera janna pung Allah Ta'ala. Purana jamin ni kehidupan ta pung Allah Ta'ala. Mapamula dalee, mapamula jaji kirilibok na tanewe letuk mate kimatu deneng kanapat tu pung Allah Ta'ala mawereki papenyama. Ye ke sipato niga. Pakasiwian engkewe ripego loy pung Allah Ta'ala si bawa papenyama engkewe nawereki pung Allah Ta'ala. Aja na yero sampaja sunata ni reke. Inaro bawa sampaja wadita kira-kira rule niga. 5 waktu kita lakukan setiap hari. Bahkan mega mo tahu namo jumae deto nule mita masigi berarti de puna sipato pakat siya engkewe ripapole si bawa pape nyamang engkewe nawereki pungalatan. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Meloy ribahas rilalna wa tuma barakain adalah makna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran narante pung Allah Ta'ala sebanyak 114 kali. 113 dimulai di setiap surah dan ia di angka rilalanna ayatna pung Allah Ta'ala rima kadana innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Agar batuanna bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama huruf ba. Maka dia huruf ba dimulai dengan titik. Bahwa setiap sesuatu yang ada di bumi ini dimulai dari awalnya adalah titik. Anca jingenna rupa tawe pole riwe sitatie. Na yero anca jingenna rupa tawe pole riwe sitatie. Benenge kapa nareko itaro wiriwirinna lalange degaga melok maliwi na saba mage maciti tawe miteng dan niam mawi. Na yeke pole koni roidi anca jingatta rupa tawe pole riwe sitatie. Sehingga makanya pung Allah Ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Pung Allah Ta'ala pasumana ki idi rupatawe pole ribabuana indota. La ta'lamuna syai'an ade gaga irista sikalite. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida. Aga pung Allah Ta'ala na pancajinga ki paringkalinga. Nania na pancajinga ki pakita. Makotobor na wereki ati pung Allah Ta'ala. La'allakum tashkurun. Tarekwam mangi angka kong sukuruki pabirena pungalatan. Jadi di tongan-tongan na idi rupa tawe pole mua anca jingat ta set dimi. Jener tu pole ri wai sitatie. Oleh karena itu na desisa gaga wadi rupa tawe mangga entengi padana rupa tau. Pada toha purana Nabi Musa alaihissalam risuro ri pungalla ta'ala. Musa narekomelo ko mewa kasiruntu nasa pungalla ta'ala. Tiwi ko tahu. Ia manggae malabbi alemu Musa na iya yorotawe. Aga Nabi Musa macen ni rilinoewe sappa tahu. Niga kira-kira malabbi alena Nabi Musa na yorotawe. Tame Nabi Musa ripasae. Watunat tama Nabi Musa ripasae na itamana rupatawe. Na sappa ta sedi-sedi. Yeki adega aga nalolongan Nabi Musa engka tahu malabbi alena na iya yorotawe. Sabak magai. Karena setiap manusia yang ditemui oleh Nabi Musa masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Ang kemana kelebihan napunai rupa tawe. Akhirnya Nabi Musa tamawi rialae. Sapa yolokolo ajakam mana engka ulokolo na pancaji pung Allah Ta'ala malapi Nabi Musa na iya ero ulokoloe. Ternyata sapa yolokolo Nabi Musa. Sininna ulokolo angkewe naruntu Nabi Musa alaihi salam. Ternyata nanggak mofi Nabi Musa dek na malabbi alena. Nasabah mage pun binatang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Gangkan najokan di Nabi Musa mangulur di pungalla ta'ala maka depuan. Waktu puta surah sapa. Ia wanggae kami na mariawan iya. Degaga ulolongan latu aswewe. Sapa iri rupa tawe degaga ulolongan. Usapa iri olokoloe majapunna namo olokoloe tapancajir lebo natanewe angkato kalabihanna yang tidak saya miliki. Aga nakare pung Allah Ta'ala Musa benenge angkato muruntu se timuna. Pole ri upancadiewe lebo natanewe mangga ya alemu mariase na yerotawe maka kamu akan saya cabut nyawanya namamu dari nama nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Musa benenge angkato muruntu se timuna. Muangga ya alemu malabbi na yerotawe majapuna ucabu asamu Musa pole ri asanna nabi-nabi engkawe upancajir lebo natanewe. Begitu berharganya namanya menjaga dan memuliakan sesama manusia hadirin yang dimuliakan Allah. Yaitu narpas sabareng manilewe.
tentu mabiasa kit manri Manila, mabiasa toy gere Manilewe yare ga itie. Yero Manilewe si bawa jangan-jangaewe purai matanding lutu. Na yeke makadewi jangan-jangaewe insyaallah nareko na fuelo pung Allah taala mesti lutu ka. Na yeke makade Manilewe na fuelo yare ga de na fuelo pung Allah taala mesti lutu ka. Gangkana matanding lutuye yemo jangan-jangaewe na sabab makasinge apuranun nari pung Allah taala na puade makade insyaallah nareko na fuelo ipung Allah taala lutu ka. Akhirnya lutui jangan-jangaewe. Yemo Manilewe latu makupede nule lutu mabela. Aga pasabara de lutu mabela Manilewe makupwe na sabab pure takaburo ri pung Allah taala makade na fuelo pung Allah taala iare ganade na fuelo pung Allah taala mesti lutu ka. Ayaro pasabara de na lutu. Oleh karena itu ajakama na diri palaungat taan ka Tomas ng alena manggai mariate alena. Arigon kana de na sadari makade idi rupa tawe pada manang ance jingat ta pole riwe sitatie yana ritu wai sitati na matuna pole kamana ro ance jingat ta idi rupa tawe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yetona narampe pung Allah taala rilna kurang malabie wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda walan tablugal jibala tula. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak dapat menembus bumi ini dan tidak dapat mencapai setinggi gunung itu sendiri. Jadi gaga angkat tarupa tawe untuk pakatunai pada tarupa tahu. Kemudian yang kedua, huruf sin. Aga katana pung Allah taala na pancaji huruf sin. Maka huruf sin adalah lambang kehidupan manusia. Purayase Maryawasi. Purayase Maryawasi. Begitulah kehidupan manusia, terkadang munriase ki munriawa, pura munriawa, munriase ki, pura munriase mesti munriawa ki. Makotoro kehidupan akalinota, pura makasih sikolai, majasi tapi aja tapaturannu, angkamu atu sewatu makasih ngitiman. Pura si makasih majasi, pura si majah makasih makoniro, kehidupan narupa tawe. Dan yang paling berhasil adalah manusia yang menjaga keimanan, baik waktu lapang maupun sempit, baik waktu kaya maupun miskin, baik waktu makasinna buah-buana aga gerita nenge iyare kanade. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ieu naro kehidupan naru patawe pura loyolo pura lomondri nasabah mage dipancaji dari huruf sin, artinya bahwa kehidupan manusia ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah. Kemudian yang ketiga adalah huruf mim. Arti daripada huruf mim itu adalah al-maut, yare ga amatingenge. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi yudakhiluhu. Pintu kematian maut itu adalah suatu pintu. Naya amatingange sedi babang. Naya ro babange pasti matu nolamana rupa tawe. Nah dito na perlu yetori amatingange yang perlu diperhatikan adalah pura niga melotoba ripole panto ka engkewe ripego riolodena pa najabu nyawata pungalatan. Sehingga maka dia bisa kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sininna ana apuna Adam pasti mapune mana atas salang, nasikas-sikasinna to angkewe atas salanna, angkewe toba resesa rajanna pung Allah taala. Nah iya syaratna tobae menurut andai guru ta Imam Nawawi. Yang pertama syaratna tobae mesti isasa alewe poleri anu angke poleri pegau. Nari kuang ka to mas ngalena toba na iya kadena sasakan ale. Anu angkewe pura na pegok palanggaran sesena pung Allah taala berarti dia pada termasuk toba tungatongan. Yang kedua, syaratna tobae isalewi anu angkewe ripegok. Digana contona, nareko parenu ki paboto ki toba kiri pung Allah taala ri salewa yernae anu angkewe ripegok. Toba kiri apa ngadinge ri salewa apa ngadinge. Den apa ada tong kesesa toba si kamu apa ngadina astagfirullah apa ngadima tun. Si kamu botona marinuna astagfirullah na ye kana pego moto palanggaran pung Allah taala. Tobat seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kedua, tobat na tarime pung Allah taala ditinggalkan perbuatan buruk itu sendiri. Kemudian yang ketiga syarat na tobae yanari itu angkaki papajeni anu angkewe pura ripegau. De metona tamelo jame ro jama-jamange angke nalara pung Allah taala ariasan ni tobat tungatungan. Kemudian yang keempat, nareko anu angkewe yala agagan narupa tawe. Namero kitoba syaratnya yang keempat adalah ipalesu pa anu angkewe riala rito angkewe riala agagan. Nareko riala apuna na tawe riasa kitoba iya pa na riasa kitoba nareko ipalesu agagan na tawe.
Ya menareko pura ni melo adam pa ifalesi na kada tala ni ria. Kuhalalakan ni berarti lepan ni idi rupa tawe. Deye kanareko toba kin ade na ifalesu agaga da tawe, ade na to pura mangolo ri alena meloy ahalalakan na berarti tidak diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna mim inartu al-maut, bahwa setiap manusia pasti matu narapi ria sengi amatingan. Kemudian kata Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kata Ar-Rahman. Ia kata Ar-Rahman inartu pamasena pungalla taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tegene contohna pamasena pungalla taala malabbar sinin atanna yanaritu mata aswewe. Yar mata aswewe si mata matapa, baik orang yang beribadah maupun orang yang kafir pasti narapi mana ria sengi mata sona sabamage sifat rahmanna pungalla taala. Nah yeka yang terakhir adalah Ar-Rahim. Jadi sifat akamatena pungalla taala angkawi nataro pungalla taala ria suri mondrina angke nawereng rito angkewe matappe ri agamana pungalla taala. Jadi memang nimatu angka tahu riwereng akamate rilinoewe tapi hanya sebatas di dunia saja. Tapi sesena to matapae sifat Ar-Rahim angke matu ria materi pungalla taala nasabangkane ribatama ri surga pamasena pungalla taala. Ayana maknana Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan dari khutbah singkat ini, yang pertama maka di rupa tawe aja lalu nang kamangga alena mariase apa karyawe pada narupa tau nasaba ante jingat tarupa tawe pada manami, tapi yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila qulubikum ila a'mal ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pungalla taala dinatang hari tapamu tu menang, dinatang hari gana orang paramu tu menang. Na yeka pungalla taala natanga atimu na niya amala madicimu. Yang kedua, maka ini rupa tawe pasti matu narapi kriya sengi amatingan, si boleh-boleh ta angkat toba arpole sinna dosata, ribang kana de panale pungalla taala dosata. Dan yang ketiga, insyaallah narikong kaki jagawi tepat tar sarajanna pungalla taala, nama sekit pungalla taala rilino labila bi famati resri mondrina pungalla taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga nato padangka rilalanna ia masih kita guna pasilenarangi pakasiwiang sempajak Jumata nasibai birejama sebagai tandra atau maturu riparentana pungalla taala. Makoto propaimang tanri alifaitoi makiri salawan nania mapasalama lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kewe mawerik itajang nang kayola lola rilabot na tanewe na sabari ni nawiriki asalamakan
rilino labila bifamati rasulun rinna pengalatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pengulutan Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertama na panjaji Allah Ta'ala yang kemudian disusul oleh pengulutan Siti Hawa yang kesemuanya itu diciptakan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titongat-tongan na idi rupa tawe asalangata idi rupa tawe iya naritu angke asalangata ri lalana surgana Allah Ta'ala. Oleh karena itu nairaki Allah Ta'ala paiman sininna rupa tawe untuk kembali kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pertama sekali manusia itu diciptakan. Batena Allah Ta'ala meraki untuk lesu pemarilalan surga. Allah menciptakan dan melahirkan Nabi sebagai penerus risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi romatu keberhasilan nase di rupa tahu angka bimati resurimun rinna Allah Ta'ala ya naritu angka gitama ri anjaji ngamamulangi ya naritu rilalana surga pamasena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya narupa sabarang Allah Ta'ala malada narampe rilalana akurangi. Maka dan katalu malada ri jagai idi rupa tawe supaya nawereki asalewanga Allah Ta'ala matu rilalana surgana Allah Ta'ala. Yang pertama yakni akdun atau yang kita kenal dengan akidah. Yatangi akidah itu berasal dari kata akada yakidu ukdatan artinya ikatan. Batuan ada idi rupa tawe perlu matugengken rilalana atita ya naritu akidah yang benar. Ya naritu angkaki masompa sitongat-tongan nari Allah Ta'ala. Nah kuni tujunna hadirin yang dimuliakan Allah maigalat datu pangojinna Allah Ta'ala untuk mite seberapa besar iman yang kita miliki. Jadi mega tu pangojinna Allah Ta'ala oleh ritininna tepe angke ripunai. Tegena contohna. Angka to riuji nasaba atau giran. Pada toha pengulutan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nariku angka to riwereng atau gira di Allah Ta'ala nade namelo masompa. Berarti nasalewi ancejingenna. Pengulutan Nabi Sulaiman alaihissalam tongan isogi. Nayekia dia adalah orang kaya yang tidak pernah melupakan Allah. Riwerengi atau gira di Allah Ta'ala pede tatambawi atau girenna pede tatambatoi tepatna nania pakasbiana lori Allah Ta'ala. Yang kedua, pengulutan Nabi Isa alaihissalam. Ayanahe pengulutan Nabi Isa alaihissalam nabi yang paling miskin. Dek nagaga copadi akasiasinna pengulutan Nabi Isa alaihissalam. Jenarikuan kato makada dek wasong palori Allah Ta'ala nasabah mapadika berarti dek naciri na pengulutan Nabi Isa. Pengulutan Nabi Isa alaihissalam tongan ni mapadi atau tongan na rilino. Na yekia pede mapadi pede tatambatoi tepat na ripung Allah Ta'ala. Nah dia napadi di kosogi ki magati-gati waki masampajan. Tapi upau-upan na nawereki apat dira pung Allah Ta'ala tapa madaritoni ya lupe pung Allah Ta'ala atau sebaliknya. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, pengulutan Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang memiliki penyakit yang sangat berat. Riwajiri pung Allah Ta'ala nasabah riwerengi lasa yang mungkin tolinoye makukwewe de nagaga cok resta ilasanna pengulutan Nabi Ayub alaihissalam. Nah yekia pengulutan Nabi Ayub alaihissalam pede tatamba ilasanna pede tatamba to itapot na ripung Allah Ta'ala. Dena padi di nareko pole ni la sesedi lele ni kasanro-sanro. Narekon kasi makada mapakue agere bembe ko igirisi nasabah meloki madisi. Narikon kasi makada nariko masampaja ki aja na pung Allah Ta'ala makatai asainga na wereko aditinga setange yesiro yakfiri. Jadi magi na pakor hadirin yang dimuliakan Allah nasaba dene isadari makada iyero la sewe sesei pangodi oleh ripung Allah Ta'ala. Ayena ro pangulutan Nabi Ayub. Jadi narikon kato makada de wasom paripung Allah Ta'ala ya nasaba lasa berarti kita harus melihat sejarah Nabi Ayub pede tatamba lasanna pede tatamba tuiwi pakasibianna lori pung Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang lahir di bumi ini baru 2 bulan di dalam kandungan mati ni tomatuanna buranewe
Kemudian 6 tahun mati indokna. Nah, ye kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena persoalan dia yatim piatu, lalu kemudian tidak menyembah Allah, tidak. Nah, ye kia pede taloi to ribojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pede tambah toi fakasian dari Allah taala. Ayana riasan rioji mana tu tapata ini rupa tawi. Sehingga engkau berhasil rilalana pengojinna pung Allah taala engkau de. Mega to riuji asogirang, mega to riuji akasiasingan, mega riuji lasa, mega riuji yalenna anu angkewe masagena ri sesena sehingga de namelok masum pari pungala ta'ala. Aina rupa sabarang wattunna pangulutta Nabi Ayub. Riwerengi asogirang, sehat, kemudian istrinya cantik, anaknya banyak. Engke sesetange malahur ri pungala ta'ala. Maka de puang, yemi tu nasompa Nabi Ayub nasaba angkamuki nasaba angkamua waramparana sehingga maka dia pengala taala taruh ni wale waramparana. Akhirnya hartanya Nabi Ayub diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap matep Nabi Ayub ri pengala taala. Angka sesetange mabiti puang yemi tu nasong palori Nabi Ayub nasaba angkamu fi benena canti dampingi wi sehingga pengala taala nala si benena pangulutan Nabi Ayub anak namanya Monro. Tetap matai pengulutan Nabi Ayub masuk palori pungala ta'ala. Kemudian angka sesetange malapor maka dia puang. Ayam itu nama tapa pengulut Nabi Ayub alaihissalam. Nasaba angka mufi anakna si mata macuiri. Akhirnya pungala ta'ala nalamana tu anakna pengulutan Nabi Ayub. Sehingga tetai masumpa ri pungala ta'ala. Nah aga setange na cauni goda Nabi Ayub. Maka dia puang cauna. Akhirnya apa yang terjadi? Karena imannya Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya ibale sunga mana yarna waramparana benena anakna nania iweretonga ditingang nasaba mage tattai matapot lori pungala taala. Nah dena pade di sesana rupa tawe nari keriuji ni lasa keriuji ni akasya singang seakan kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattunna melanggar Nabi Adam alaihissalam. Wattunna maka de pungala taala wala taqraba hadhihi sajarah. Adam, ajak lalu muadapiri yer pohon yang bernama pohon huldi di dalam surga. Ajak muandri buana. Na ye kia angkasi pangojinna setange maka de joke go de pangulutan Nabi Adam maka ro pungala taala nasabari na cako mandri ro bobohange nasaba nelora komat dari surga. Tetapi Nabi Adam alaihissalam matandri tapana de na tergoda. Na ye kia lete ri panguluta Siti Hawa sebab biasa tu nareko bumakun reye goda buranewe biasa tapa magati lulu hatinya. Mau maga ceta ini buranewe tapan kan ibene tarir yolota tapa paja ki macai. Sehingga panguluta Siti Hawa diuji digoda oleh setan. Maka dia metu nasabari na cako pungala taala manre buah kuldiwe nasaba neloro komat dari surga. Akhirnya nala akalena Siti Hawa kemudian napangaruhi panguluta Nabi Adam. Maka dia Adam andrin itu nasabane lorong mutu pungala taala madeh di surga nasabaira senge huldi artinya kekal. Kalau kamu makan buah huldi itu kata setan maka kamu akan kekal di dalam surga. Sehingga nandretoni pangulutan Nabi Adam yerna pohon huldiwe nemu kemudian nandretoni pangulutan Siti Hawa. Sehingga apa yang terjadi hadirin yang dimulakan nasabaina ro adorakanna sehingga ya demperengi pangulutan Nabi Adam tiba pangulutan Siti Hawa mestu poler surga na pungala taala. Itu pas sebarang kalau ada suatu pemerintahan yang dicampuri oleh seorang wanita, maka itu akan bermasalah. Sebab magai pada Tuhan pura terjadi penguluta Nabi Adam alaihissalam. Maka tepana Nabi Adam tetapi terpengaruh oleh istrinya, dipengaruhi oleh setan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya riwayat tunnana madosa penguluta Nabi Adam alaihissalam. Aku ni monroe masa sekali penguluta Nabi Adam alaihissalam. Sehingga masuri linuewe mellotoba ri pungala taala natte nama kada rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puang zalamna angkati mago bawange nasaba pura tatur ni tacaka manri wanri nasaba makuti di rupa tawe pura nacaki pungala taala ne pegau wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puang narekode tak dampangi ka iya na toman rasa mondo ri linewe. Aina rupa sabarang to angkewe mega dosana ri pungala taala angka mati toba ri pungala taala ataba mage la taknatu mir rahmatillah kata Allah aja mupaturannu kole ri pamasena pungala taala.
Ayana tapwa perlu dijaga. Perlu dijaga tapata nata jakam mana tapata angkewe mak di bola riatita pakasewe pung Allah Ta'ala degaga puarisong pasale pung Allah Ta'ala ajakam mana masolangi nasabab pangojin nami pung Allah Ta'ala mega iturusi rilbo na tanewi. Kemudian yang kedua perlu malah dijagai yanaritu syariah. Ya sange syariah yanaritu aturan angkewe nataro pung Allah Ta'ala rilalana aturange maupun dari hadis. Ya, misalnya sampajange puasaewe sekee hajiwe aja nanya lupa yero. Nah sebab mage yena syariah tandra maka ini atamaturu kiri pung Allah Ta'ala. Nah sebab namoni sisapu ki ada maka puan matapa kalori idi. Puan percaya kari idi. Puan melo kata masuruga. Nah ye kana rekko dene turuti perintahna pung Allah Ta'ala. Dene terima itu ada adat dari pung Allah Ta'ala. Ayena romatu mega tau asar mondina pung Allah Ta'ala. Riwatu ripatokonna sininna rupa tawe mega tau dene yaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deni yakuri pung Allah Ta'ala maka itu iko atakku. Kemudian angkato tahu matu deni yakuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka iko umatku. Nah koni rawat matu tatong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan remana ngita sedi ummana. Nah sabairo ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macahaya tapana riangkana matu resuri mondrina pung Allah Ta'ala nah sabab pakasi yang angkewe napa boleh. Jadi inilah yang kedua perlu dijagai yanaritu pakasiwiata lor secara jannah pung Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir yanaritu akhlak ampe kidota. Yanaritu angkangata berhubungan dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Ayana hai talwewe rimon ripurata malepe na dampangi pung Allah Ta'ala dosata ayemo talwe malade rijagai insyaallah nawereni asalama ke pung Allah Ta'ala. Yang pertama yanaritu akidah angka kisompa pung Allah Ta'ala dene padua namun imaga pangojinna pung Allah Ta'ala rili noewe na yekia de tometau natabamage angke kimatap per pung Allah Ta'ala. Itulah yang pernah terjadi pada diri pengeluta Umar bin Khattab. Ayar pengeluta Umar bin Khattab onro jagona. Namo setangi metau tau. Ada napa ini metau ki setangi. Ya. Tapi pengeluta Umar bin Khattab setangi metau ki alena. Sehingga narekolale pengeluta Umar bin Khattab asalan kaseta rilalange makala rilari mana na taro tahu. Ayana rupa sabaran na sabab metowi ke setange. Metowi setange ke penguluta Umar bin Khattab angka sewatu set di macang mat dapteri penguluta Umar. Irwat wewe maka damane sahabae manrasa ni penguluta Umar bin Khattab na sabab angka macam mat dapteri pasti yang rematir. Na sabab ayana rumacange dikenal adalah macam yang sangat kejam sering memakan manusia. Na yekia watunna leu panguluta Umar dia aju-kajung angkan yaronae singaewe macange mak dapperi panguluta Umar nang kamane ni sahabat na metau. Nasaba mage maka yanre ni panguluta Umar ye. Ternyata yang terjadi iya romacange angkawi tundru riolona panguluta Umar bin Khattab nasaba tau ri pung Allah Ta'ala. Sehingga makutana sahabai Umar agar mu pakai sehingga engkau namuti ngewe metotokiko yang sering memakan manusia takut sama kamu. Maka dia penguluta Umar nah nigi to metodir pung Allah Ta'ala majapuri pancajingan sininna anu angkewe lebo na tanewe tundruwi iri alena ero kuncina nasabat tepat na alena di pung Allah Ta'ala sehingga iro sininna anu angkewe na pancaji pung Allah Ta'ala ipa tundru kemanangi riolona penguluta Umar bin Khattab. Ainar na kada pung Allah Ta'ala rilinoewe enino tetengiwi to angkewe tetengi ka nania pancaji pa teteng to angkewe tetengi ko. Saya ulangi tapahang madete makre pung Allah Ta'ala rilinoewe enino tetengiwi to angkewe tetengi ka nania pancaji pa teteng to angkewe tetengi ko. Batuan ada to angkewe tetengi pung Allah Ta'ala batuan na ya sangete na tetengi pung Allah Ta'ala na pegoi anu angkewe na surok pung Allah Ta'ala na niniri anu na pesangkengi pung Allah Ta'ala manca jimanangi fasilitas yang ada di dunia ini tunduk kepada dia. Na ye kana rekko tetengi lino mi bawa si mate tetengi ijame jama-jama linota na yalupe akhirata yalupe sompa pung Allah Ta'ala idi na tau mancaji pa teteng na lino na panrasa-rasa kilino. Ayana he pasan na pung Allah Ta'ala rilinewe. Sehingga yang kedua perlu jaga inar tu pakasiwiata. Aja na pura pakasiwa angkewe pura ripapole di lalu na ular ramalan. Dan yang ketiga adalah
hubungan kepada manusia atau akhlak. Ya ko makasini ampe kedota di rupa tawe ri palawangan na masyarakat insyaallah maka sitoni tapata maka sini bakas wiata maka sitoni hubungata pada tarupa tawe yena talue na tabari na wereki asalama karilino labila bifamati rasul mundina pungalatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.